sila baya ia inei mea ua o whai O lauro I foretu ma mau o te tau atu ua o fo I baiai Wa umatu o si o uola Fasia I taifa I tionga Ai mo oe o te le I whaafiti Sa o whai a mea sili sili Ia, I le nganga whiwhia ma le nganga whaaftai ma le whaaloalo tele Whaatalofa I a te oe mo whaalofa I le paia ma le lasi o le whaafunga tāpua I mai o lo tātou atano Ina uala whai ma maleifua mai whanunga lei le nei tai o fau o le asa fau Le aso tōna I o le aso wha o le masina o aperila Lua whe luas fulmaleono Ta lofa lewa, ma lo le soifua manuia Ma lo fo I le langi matafi, ma lo le folau Ia mai se fo o le lava papale I tūte ma whai walo whirimba Ua mapu mai ai Ia e peo na iai futia Ua tea I le lava yaso ua tuana iatu Ma lo le lava papale Ma lo fo le ono sai ma le whaatotoa Iau tō whai wa madaia Ia matiu te ua masani o na totofi iai ia le atunu. Whaatalofa la, ia ma le nganga whaanalo, ia ma le nganga whaaftai I le atua. Ina ua mawhaifau I o na maua le nei lau ma le awa noa mata ngofie. Ua tātou toe lau lua whesila whai ai I luma o le atua. I luma fo I o le nuu aile o tua o le nuu e te tanu ma whale lau wasi ai o tātou tangata. Ia, nā loa fua, ai lau o maua, nea lofo le anga le lei o le tua, ia, sufi fo I le tō whapa ia, e ana au auna. Au auna tutofi fata fai tau langa e fia. Le vāvenga ua whaia le tua mo oe ma ui le nei tai au fau, ua ia whaahala ia te oe ma fangu ia te oe, ina ua mai a atu le pongi saa. Sa tātou moe ai ma tō whawha le atu nuu, ua peo na tangata oti ua sengia o lātou mauli, peita iane le nei tai au fau, ua fau le lofa ma le hanga le lei o le atua ma whaapopo le ola ma le malosi I a te oe, whapena I a te au ma le awali I e kari e mai I, ea, tā ua le nā o le nganga whaaftai I le atua, ona o ana mea lofa ai maise o le ola ma le malosi whaafawina. Ia, tā lolo pa ia I sā ma whai ngā o le atunu, I ona tūlanga mau poe, o le tā whatolu o le tātou vādu nofo, o pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia fo I ma mamalu wha le atunu, ia a ia mawalunga se vi inga o le atua, e si I e ana au na pa ia. Le pai sino le tala le lei, whioi o le langi, ia ma le mamalu o le ainga sā le vi, o lo o lātou tā ase le tala inga, ia ma le tau asuasuina o le ipu vai o le ola. Whatalo whatu. Lei ātou o Seville, le urua I alii, pesta tā mā le langi, se Yuli Al Harrington tūmanu vāo le vea, tātou wheloa I le nei tai au, le TANOA AVA, o leo ua whasua le tātou lau. Ia, a wāfoi, ia se swalofi e momoli I le atunu, ua ava mua le tua. I le nei tai au fau. Ia o na whapena fo I lea o na tapa se ipu mamoli ipu o le tai au. Ia tau mafa se ava I le whaafonga tāpua I mai le atunu. I le nei asto na I le tātou porkalame. O le TANOA AVA e te maua I le sao. Whatalofa fo I la ia lea I te mamtina mātua o le atunu. Tu asina sila I maunta malawa. Ma lo le soifua manuia, ma lo fo I le tāpua I ma lo te talo. Ia te utou o nai mātua o lātou whaivalia, whai asa uma ma teimi uma. O le tāpua ia, o le alo whaiva o alo matama whānaua Samoa. I so se ngā ruenga, I so se tafa o le larorangi, New Zealand ua vea mō tātou a inga lona lua. Whatalofa whapitoa I lunga le apia fōringa, o le ua amata o nā ngā I mai le tātou wasenga ma le autustusi, Wo ma paanga o so matua whawhine, ia a inga fo ia ma ila tau a fia lava. Ia ua ma sani fo I le anga I mai. Le tamai ta I o sa Sally tu lima, talo fa lava sa, ia whapea fo I le tamai ta I a langi sene.
ia malo le soifua manuia ia toutou o le agasolo mai foʻi i luga i le so i le tatou api o foliga the Facebook page ia faapea foʻi ma le tatou YouTube channel. Press the like button, share our program. Ia matufa i o tātou ainga, e misi o tātou goma i latou. Ia, e fia kari e fia malama, le o tau no mai fo i male vaalele o walesi iwa isa ako. Ia, land mai male va o polonga leu pena au nasa. Ia, fatalo fatu malole soifua mruia le neitai au. Fatalo fa pitoa i le whaafonga tapua i mai e Samoa i lunga o le tātou wala leo o le FM 106.1 o le whaamo tasi o ono tesi ba le tasi ia pia. Ioe, nā ua so o ile atu laulau i le ngata i tutuila mamanua a o tātou tūmua ma pule ono i talawhai o ngata i atu i sia o ainga i le whale manono ma le ainga i le tai. Ia whapena fo'i ia le atu matamatangi. Ia whapea fo'i le atu a le pata. Ia e maise fo'i ia le va o fonti. Mata utu ma le atu le whanga a toa. Ia se i o atu i ngā ngaifo. Alu i o le peninsula i sa matau ma whale la tai. Okai. Ia whawhitai le tua i nei a wanoa le lei o lo mawhai. O na tātou wheilua i ai. Ia malau lua fasila whai lunga o pe au mangalungalu le ea, whaatalo whātu. I le neifu i tae au, i le tātou polokalabe, Iosea, malolo saifu manuia from Provo, Utah. Michael Utualuga, tālu whalava, o le sunga ia tua teo, ia ai maise fo i le sunga ia tula epa ma le lātou pulenga. TV Samoa, San Diego, tālu whalava. A whiu mai i le tātou polokalabe, tapa sa ipu lau sunga tula epa i lalo na mari he toa. Ia, whamaloa fo i whaftai i lau tau fo i tautua lo longo puyali i ai. Le mamalu o Samoa lo alalampapa au i le state o San Diego, iwa po California, ia po Salt Lake City, Utah, po Fairlava, Arizona, ia wa o so o i fo i le atunu atua i le Polokalambia le TV Samoa i San Diego. O le sunga palolo a fiso muliaga talo falava Ferretti Avei ia le TV Samoa mai San Diego o le sunga ia Iosea tua teo talo falava malo le soifua manuia ia mauto umolo o ngā solo mai lunga le tātou Polokalame tufa le tātou Polokalame tele i o mea maadi o le tātou talandoa fo i ai ma whaasoa i le so ia matawa o whai mai fo i se langona. I nisi o mata upu sa lo tea matango fia i le dawa yaso watuana i atu. Whatalo whaapitoa i nisi o lo o asia i tātou le neiva i tau le tausanga. La lola malanga manuia i lo tau lātou i le tai ma le lātou i le ea, le lātou fo i le vasa. Ia, a fio mai i au te roa nei. Kia ora. Hai re mai. Wa au mbenga ngā e sau e whai inge i le atunu. Ia, nisi fo i o lo o asia si mai. Ia, ono aso whaapitoa, whaunga le whanau universite, ia, le ngata i lea o whaatasinga a inga, o tā whaonga mai vaivanga, ai moise fōi. Ia, o le sa ili malosi, ma sa ili matangi i tong fitinga, ma fō mai o le nei fōi a tunu. Ia, a onisi, ia, o lo o malanga mai, o no le fia whaatasi atu i pe au whaamawai. Onisi sa pele i todo a inga, ua whaamana vai le tua lātou ngā ruenga. Ia, vea le nei ao wanoa, ma le nei lao lai, mo mori e tuai whaamisenga ma whaamawhanwhananga. A wā, e leo se loto stas, po ai e whaiso na loto, ma whaisa na whai unga. Ia mea, o le ola, a le atua, e au mai e le atua, to e whafo i e le atua, e le ai seisi e tu mantite. I le fina ngalo whaito o tasi o le atua. Whaamalulu atua, e le o se loto, o le tau a inga, po o se loto sa vea, po oi lava. O le whaiva whaito tasi le nā, o le tātou tapau sili langi. Whatalofa i a tupito tā vita lolonga, a lole soifo manuia le nei tai ao, Michael Utualunga, whatatani elu tanga loa, ma lole soifo manuia le nei tai ao. O sao e wha piniki to iei wao, whatalofa atu, ia matufa le tātou Polokalame, wha mai ia le sunga ia Iosea.
Ua afatonu ale lima i le afiafi. Ia masalole asfareile le nei i Amerika. Samoa. Margarita Tafea from Melbourne, Australia. Hello and good morning to you. Yeah, hope you'll have a wonderful Easter holiday. Ia wale te mile nei. Wala ia le tino Yesu I tonu al tunga mau. Na nei tupu le vavenga le na. E furi ai a ngelu le maa. Ai toi tu la I le li I whaola o Yesu Keriso ma le manu ma lo mai le tunga mau. Ala la le na e ta ua I tele le sa vali o le whatu tua I le tua. Ma le ata o le whaolo tanga ua mai o na whata oto mo I tātou. Ia, e oti le tino. Ia, a o le nganga e o le pēr. La ulu peranise anga vale, tāla whalava malolo sa I fuamanuia, polonga le pena, unasa. Ia, mahalo fo I le wha malosi I ngā luenga I tiute mawhai wano flima. Tu loto Elise Fatonu, Tina Olo, tāla whalava malolo sa I fuamanuia, ia, wha pēr fo I Sefo Nikolao. Alo le soifua le dei tai au, ia mawhatalo fatu le TANOA AVA I a te oe. Ia, nā mai lo vai aso. Ai, nā mai fo I le tūlanga o le nei e seta. Ioe, ni mea sa whai ale tōu a inga. Ia mani mawhutanga fo I sa whai. I mea o le lei na whai, mani mea ele o le lei a tiri o na whai. Malia... pa ia lala talo falava o le sunga ale mafa fiti sawa party talo fa balo le soifumuia watching you from Sydney, Australia. Yeah, taftai mo fa mai senga to tele io I lato lo fa mai se mai I le tuai o le malo. Ia, e mai se fo le motusi ai o le maftanga a unei mala mauso mato fa fine maletina pele o le mato wainga anu o te whai atu I lo ufatu tua I le tua. Ia, malana wha mawhana whananga o lo maua I le to a fi le mu o le loto. Ia wha aftai atu foi I le manatu mai o le atu nuu ia ma wha maisenga o wha mrianga o wha mawhana whananga. Ia, ai mai se o loutou au mafola wha fitai loutou anga le lei. Le ai se auro ma se avia ia lei a tauma le ainga e tau ia tuai loutou anga le lei ma loutou alofa tulai. Tonga pa ia o Selendi o mea lofa ia wha pena fo I le ofo alofa mai. I le autostusi whaftai tele lava. Whaftai le anga le lei. Le mafa, talo falava malo se fumanuia, vauliko yese tu solo, malo le se fumanuia, fitalainga siofanga, Christina tanwasa talofa Christina, manu aviliamu moe, ia, malo le se fumanuia nei tai au. Fatalofa fa pitoa el tina o tato wainga, malo le se fumanuia I lau fionga fuatino fa mele, avia e sera, ia le tafa o ngalelo makua ima saviringia, nea ka whaunga ale au wha ti e tawa le lo matu le tai au le nei. Ia le nā whainga whamalo atu le au tau sima ia ma le lātu ke kia ka vale junior. Tu ia le motu talo flava malo le soifumuia ia whapea fo I mapo. Fiu malosi talo wha based in Utah, Salt Lake City. Talo whai malo le soifumuia. Sofia Ioane, malo, talo falava, manuia le dei aso, ia e se fo le seta, o tuloto, Elise Fatonu, malo le soifu manuia le dei tai au, le tamaitai o mali tani elu lima, ia fa pe fo I sio tua fafine, mai I sola ua masauni atu, o lini autofunga fonti, watching you from Queensland, le atou talo fai ia lo fatu yo tato wainga li o lini autofunga fonti o me avito talo for me alo le so we are watching you severe from Brisbane, Australia, le Vaupolo Pauli Yoelu ungapo ma alo le so we ni taiao ia va pena fo I mo se e seta file mu ale to wai ia fa pele sunga to e lau misa fa mai o mai mo mai ina I Timaru atalo fatu malo le so ia fa talo fatu le au titi ta vale ia le ngata le fionga ia vui po le fionga fo ia fa muina
mataniu ia ai whapena fo i le fionga i le suafa. Tau ma oe i inga ia ma le pulini sese le o i o whaamele le titi. Alo se fu ia whatalofa i le fionga i le totoli, tofilau, samu, whareima ia ma le whaletua fo i ato rise ia whapena fo i ala tu maita i o se Bella McConrad ai maise o le head nurse ia Simaya. Malo Simaya, good morning Simaya. Ia ta pe fo i ala uso. Ia so ma pango talo fari malo le ngā lulu e malo kama sasa o ai o le eli dawa. Sophia Ioane Alvin talo fa Alvin Taifane Pritchard it'll be very nice if you let me know where exactly that you are calling from or tuning in from. Sophia nani fo I follow lea ele e follow ele ango Alvin fa fo I le uso ya Peter talo fa Peter Lam Sam ma lole so I fo real ni fo I te alfa talo fa pito I le fionga ya I ono Max mal fa tu al to fine ya Val ma lole le so I fo via o Tom Brown Peter Lam Sam ia fa pe fo I le vangale avatone Val Mura malole so fo Maria. Happy Easter to all of you. Today and this weekend is the General Conference in the United States, and it's probably a general conference for everybody else in the Pacific. Le lope fa se lauilunga ole ala ata le kalesia Yesu Keriso la po yo asunga time out to tun foi ia ole ai se sound anga fa bitoa mai le perfetta pole te tai a wa ole kalesia le monga siona ia manisi fo yo le atofia e momoli le savali a le tua I le conference telena le olo fa lo mai Hosea e Hosea ole a faia I Salt Lake City Utah le fa unga le vai hasole nei Emma Leota Leupena, talofa Leupena, malole se fumuia, ia tu fa le tato por kalame. Share our program, like it, and even subscribe to it so that you don't miss out on the fun issues that we discuss. Fatalofa bitoa, nisi fo yoro, ole au tustusi, ia malau fa se le lau, e ile uso ia, the top tip man, o leo so I le ia Sam malana por kalame le na fofola le fala Samoa I Mildura por sa ole na Mildura Victoria Melbourne Australia matul fa balo le na fo uso ia malana fo I tau mawhainga mali Danielu Saifoloi watching you from Hawaii. Yeah, aloha to you, my brother, and all our families that live and reside in Hawaii, whether on Kona, the Big Island, Oahu, Maui, po fia lava, olo o iai I o tātou tangata. Solomona tauo, tauo, tālofa lava, to le pai asilusi sione, alo le soifua manuia. Yeah, walava ngā le lauingo, ngā ingo si o fo sisi keibi koe lau. Ai, tātou te... Anga I le tele o mea sa tutupu le dava yaso, fai o whaamsinonga, o I unga o whaamsinonga, ia whapena fo inisi la vo pata upu, o le fola le fala ma le pale mia, feilo inga fo ia le pale mia, ma le tele o le autu stala, bombea o lo siringia, o le tulanga wo o iai ia le whaamsinonga o le fionga I le sui pale mia, ia... ua fase tuangalu ai ia ai ua ngai e whaia se whinaunga whale tu la whono na ia mawhai ona tau fia le whai unga ua tui na mai e winga I le to iai o se nufoa ia pa ole le iai ole le to e no fui o le nufoa ole I tu malo whale ali li tasi
ona o le whaimsinonga lea na whātua mai atu nei. So, o le winga la o le tangi lea na whai nei, o le whinaunga lea whaale tula fono ua avatu, e le awhionga i atu e lupe, o se whinaunga i lalo o le whaavae, o le whaavae o ai a te tau o lo o iai te tonu o le Constitution a Samoa. Ia, e ai a tau uma i te ngata i le whaatino ine o le nā whinaunga whaale tula fono, o le ai a tau o le tangata, e pei ona ta ua le whaavae lua. O le mafuanga ma le awala na whaatino ai le suenga, o tau o lumanga umalava, o le tango fia o le mata upulea. It is the process, o lono wingala, there is a judicial review of the whole process and how it came to the final decision made by the Supreme Court. Taun tātou mamlama i le mea le nā, e le whapenga ngā mai al whaiunga tātou talia ina loa. E mai le whaiunga e tilo i ai, ia, ma whaongale a ia tau, e ma whai ai o na whina wina. A whai la e saule i unga o le whamsinonga nei. O lau i ai le unga, ai a whai a saule judicial review, i le lei o na whaatino le process po o le ala o mea e tau ai o na tango fia, vaenga ese nei o le mea matautia le tu lai me le whamsinonga le nei. O le tele o mōli mau e lei au maia. Tele o mōli mau e lei tūtū lai. O le mai maungo le teimi na watu ai, whaatonunga mai i le matanga luenga leo, whaatasi ai matusi sa mania, ma le polo inga le whamsinonga. Le masesi na lotu. Whea o iai le urunga li i lea o lo ta ua nei. Se urunga li i e whiola, po se urunga li i o nia itu, e nimo ngō fie ma le vaia i le au. Whaato ata taa i le pō vai atu le whaafonga a le atunu e peo nia nganga leanga. Whaafonga whola iei. O le mea le nā. O le si tūlanga le mea lea. O se teimua mua le nei ua whaangai nai e se whaamsinonga māua lunga. Ai maise. Ia, o ri i whaamasino sini e ngata ai, whaamasino i le ngata i le whionga i le whaamasino sini, ia e whaapena fo i stasi o whaamasino sinia, o le whaamasino mawalunga. I rei la se tala li atau sa vea whaaleanga i fua whaamasino, ai o lo o tātou tala noa o le ai ata tau fo i le nā, a le atau sa vea. E tala noa i po le a le mafuanga o le mea le ua whainei e toi lupe, o lana ia te tau, o lo o sipela ma whaamatala mai e le whaavae, e a ia banga waa iai. E ma whai o na ia whasiringia, ma whaapena fo i o na toe sua ina, au wala na whaatino ai le sa i ringa o le mata upu, ma o na tawalu manga ma i tū tino umalawa. So, to leave no stone unturned in terms of practicality and also the way and the process was handled in the investigation of the issue. Ia, mana ia le nā, le o tātou tala noa fo ila ia lea. I le iai o ni mori mau. Na nā tia mori mau. So sola mori mau. Le iloa le urungari. Aia. Ai mori mau na o la. Mori mau tustusia whaatautoina. O ai lana wa ai le urungari. A o ai. Nā wha mauina mori mau o leo ngari i lea masaili e. O i le leo a o i le leo ia na whaia lea mea whapea. Are they real people or are they fake ghosts? Wana o se mea whaolele o le conspiracy to provide non-existent witnesses and testimonies to testify. And then nobody turns up. And then the judges will rule on the validity of these two sworn-in affidavits. O le si la milna lai whatuene, a o lai na tū lai le whaamasino. E whasiringia le whasipepa leo le mori mau. E le mawhai le whasipepa o na tali mai. There is a limitation there when it's cross-examined by the defense lawyer.
The piece of paper, the sworn-in affidavit, does not have a mouth to respond. Lei se ngutu e tautala mai ai. Se isi sida la ai. Tua ngā processes la nei. Lea wa challenge ai nei e toi lupe le mata upu lea. Lea la ua avatu ai ma le injunction. Interim injunction e tau fia le whaatinoina o le whai unga whamsinonga sini e tonua. Ai se whai more judiciary review. A tonu e moa I nale tali, ona toi iai leo se suinga, I le whai unga muli ane. E loai, whether it was unfair, or it wasn't the proper channel to investigate, ia pe le iuia foi, ia ale o le na foi. Pe o se tūlanga talawhea ngai, le se e iai o whaamasino nei ai le tuinatu inisi whaamasino la tu te tauaweina le suaina o le nei mata aupu, whether it was a conflict of interest. Perhaps somebody might have removed themselves from presiding over this case. Yeah, umana le la nga iai le suaina malea ia tau. Fili mamele lei toni se nona, talofalava, watching you from Great Goulburn, Melbourne, Australia. Happy Easter to you. Ne mia, manu olesanga lala talofa ne mia, manuia le aso maliu male toitu, I te oi male ainga. Mose tole foa, tuala ta male langi, malo le soifo manuia, o polo ai, tasi vatasi, a lole so from New York, le seta, whawhawina tāni elu. Happy Easter to all of you. O le tupai taio Annie Schuster Burgess, tālu lava. A lole so from New York, whawhawina tāni elu. Ia, le whalongolongo mai nā ne pitanu o taura, whatalo whai le tātu, I tu malo o taura, o tātu tangata, tō tere, alala mapapa au in the famous Otara. Josefatu la wano talo flava malo se fomia. E la malo fa lo ngi le so po le te ale titi le tasi ma lo le ele fou le fa fonga ma le sila fo le tunu le dei fo itamali I la vilo. Le fionga ya salama tua la wano. Ya ostasi fo e tele ono to mai tulanga o loa ma uta fa momoli isi e tunu ia male au mai o fo o nisi o fa momoli I to tonu o New Zealand nei Australia America ma Samoa fa ulu fale atu o loa I Samoa fa ulu fafo ese mai o loa ale meta hua la le tala no nei ai ina ia sa ili ai le to fa lofa le tunu ma le alofa tu la I o le tunu leo o le atau nuu mai a tātou containers I le vai aso fau. Containers la nei, sau sa o lava mai o tātou whātuanga. Ta wala I le sosoani le malo. A ma uala ma salama tua. Lea o le a whātalitalia tua. Le tau nuu mai I ai o tātou container talo nei. O le mea mua Samoa. O le mea te tau na e sile fia. O loa lofa mloanga le le. Tātou te le toi tau whalangolango ai intia ma isi whale o loa. E o mai ave tātou talo. O mai e kalesia. Ta talo o tufo I whawhengainga. Ia o pā anga uma. Ia tau nuu tātou container. Ua iai whaiwhi au malato e kalesia. Fu e lava e tātou ia. Ma whaatau e tātou ia tātou containers. Ia. O pepa nal tai 5 kilo. O pepa tai 3 kilo, o pepa tai 2 kilo. O lou sao le nā Samoa I matau. O lou sao tā ua le nā. Lou sao e amai. Ma sau ave sau pepa talo. Wo ta talo o tua I whaawhengainga. O wo uma. Alei a tau sa vea. Ai mai se foi. O I lato uma lava. O I lato uma lava lo I ai te tonu o le mawhtanga a whaiwhi au. Mafutanga whaiwhi au Samoa. Lau whionga le te whono pātele. Tele fui tangata o lau e kalesia. Le whionga ia Filimoni, Reverend Filimoni tu ngamala. Ia le ta mamatua, malo lo manu malo.
ma mea tani elu ma le wharatua ma le mamalo lato e kalesia e mise foi ia le sunga ia Reverend Mafala li ma ia ma le to o tele o tātou e kalesia vavai e le to e mai inkia whaakau o kako kalo ko e aku ko si ilunga le price o le special lea o whai nei ele salama tua ma le atou sa vea ele vai aso lea e tau nuu me le talo na tau nuu lava kilingi alu toi fo i le tupe la fosa o tua fo i le tupe i tanga a tātou au whai whātu anga ia la tātou o su o le pese tā ia ai nofo ma i mawhau le lei le tā ua tele o le mea le nā la tātou o tāle pese lea ai se i whaavanga se taimi mō le tātou malo whalorungi a salama tua lauano i le uli i le tanoa ava mali a tau sa vea. Omi te tonu lau o luau Vaile pepe se ne ima imau A fifi mau luo le tama Vaile lau ulu ne ima tala tala Le lau whai whapito i te tonu Vai ima sae pape o se pomu Vela mai loa o le tama Se whaala i titi se nai au mama Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami ese papala ole masa ai usio quale masa mi se chi lava le lola to ole na on to for ya le na si fa fe a cu ile metto luau ulo pe luau pipi e pulle lava o in la skyli luau mamo e file mu po sel si usi unge ike e o feu ele ayo se masa lo salo le palo se mi lava inga ile calo o se ki ole mea ato o ka angulo fo I male Samoa Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami Ua te fiu E wha tali Se palu sami se pau mai le langi fare ka koloko auto e ole atu I lo utama si o atu nuku bele o Samoa wala ko mo mama I utanga ai la au ale au sai saoi fa sa no vai ole me amore ka me ai fa Samoa se mo atu nuku umiki na se suo fa ko mo se talo tao ma se palu Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami tale lava Le big pots and more, o whaiti tia wanisi o loa. Maua steamers, woks, olola pupua, ipu teo ata, ipu popo, maisi. E iai fo I o ngā mukesi, e whaonga I tutonu mufafu. E whetau I le lei mo a inga e ka le sia ma soo si wha moe moe. Le big pots and more, o mea uma e timana o miha, I le whale o loa e tasi. Asia siane I se la lailata I fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasion Tolu Stoddard Road, Mount Wasco, Tonu Noa Tasi, Great South Road, Takanini. Au kilani saute, sa ili se Samoa oe malo ai.
O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale taavale wha moe moe. O tele taavale matango fili mai ai, tele le fisoasoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se taavale talawhia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga tawhailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 Enterprise Motor Group manukau, sa ili, fili, ma ave loa lau taavale. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. In this update, Iran and the US look far from achieving resolution, with guns being fired from both sides. Iranian air defences have shot down 2 American aircraft, and US forces are now searching for a missing crew member. President Donald Trump claims it won't affect negotiations, but CNN's Kareem Sajapour says Iran's in no hurry to compromise. When you listen to the statements of Iranian government officials, it's clear they think that they're winning this war, that the momentum is on their side. NetSafe is urging caution as scammers get more sophisticated. It says people are often led through several-step scams, which involve fake websites followed by a call or text from a scammer. Digital Harms Service Manager Alex Yee says these can be harder to spot, but there are a few red flags. It includes avoiding clicking links on unsolicited emails and instead finding their publicly listed phone number to give them a call yourself. New Zealand councils appear to be cracking down on environmental non-compliance. A new report shows there was a 16% increase in cases in the year to July 2025 to more than 7,500. Bay of Plenty Regional Council's Trudy Richards says it includes formal warnings, infringement notices and enforcement orders. It demonstrates this year a huge effort by regional councils and unitary councils to educating and enabling our communities to be compliant. And the astronauts on board the Artemis 2 vessel are all smiles as they speak from outer space. The Orion spacecraft successfully left Earth's orbit as part of its 10-day mission to slingshot around the moon. The lunar venture marks the first time humans have returned to the vicinity of the moon in more than 50 years. That's news. In sport, the repair jobs continue for the White Ferns in the third and deciding one-day cricket international against South Africa in Wellington. A short time ago, New Zealand were 103 for 3 in the 26th over at the Basin Reserve, with Maddie Green on 46 and Brooke Halliday on 42 at the crease. Earlier, a horror start saw the hosts 3 wickets down for just 3 runs in the 4th over, including the loss of captain Marley Kerr for a golden duck. A tribute to the Crusaders, now former home from CEO Colin Mansbridge in the wake of the Super Rugby team's final match there. Apollo Projects Stadium's been farewelled with a 69-26 thumping of the Fijian Drua, hooker Cody Taylor scoring 4 tries in what was his 150th game for the franchise. Mansbridge says the temporary venue has been exactly what the team and the city of Christchurch needed. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
Yesu, Yesu lo matai o nau lo toya te oe se mea o te whai Yesu talia o au nei Yesu ia e a o mai I lo nei tau mawhai tau se mea e ilongai Yesu whaafetai Wow sau wha Wow wha nau I lo fia ola Malo fia fai au feau Yesu talia o au atoa Ya mangalo se Whaafetai Yesu I lo maliu o lai o au Fia avea hau moe Yesu Wolai sa loto ai au nei le pagota
mai pea I te reilo kasi lima I wakolu a mo Au ngā te sunga mo Ia le da le vinga le tua mai le au fai pese o le mātou nuu o au fai pese katoliko mai I sa fotu. Ia, e wawai fo I foe I le nei asu tonai I le tanoa ava ma le ia tau sa vea e te maua ai le sao. E peo na o whailo le whangatia le teimi wa sola. O le aiaila umalo whaapitoa I le so mai o ia fo I leo se tasi o tabali I. Ta ua tele o na whaiva ia maulona fo ia ngā waa. O lo o fesoso adi ai I le tātou malo, ai maise o le au ngosi o loa, whapena fo I le au whai whaato anga. Sa u ta ua, ma whailo I le atunu, o le vaia so fo, tau nuu mai ai I le tātou container. Ia, ma o le container mua mua la ia mo nisi o whaato anga ma le au whai talo I le atunu. So adi ai le malo. Ia a ole te leo le ngaruenga ole fionga lea ia salama tua sewa muli Robbie Lawano ia ole taua ole faulu fale mai I se awala whaingo fia tātou containers ia mo tātou lava o tātou tangata ese le taua o lea ngaruenga ele ngata pola na ai ole faulu fafo atu ioe o isi o loa mo tātou watunuu ia ole au mai ma le toi fa fo iatu o loa wai le fa pela a au mai ia container
ia ona toe alufua la ia leo container as an empty container. Te tauna I nisi mea lelei. Ia, momori e tuai I tātou container I wha ngāle taimi ma le tupe. Ma le nganga wha aloalo I le nei au aule le TANOA AVA whaafte atu I lau fionga salama tua. Fio maia I le TANOA AVA tau te seipu I lau fionga. O lea ua ava mua le tua vai atu o taulangi I le paia I ainga ma te paau wha pia foi sa tuala ai maise le mambalu le falefanga malo malo le soifo manuia fio mai a tau te se ava I lau fionga. Soifo manuia te whaatalo wha atu lea taua ia polo fionga sa vea ia polo fionga foi la vea whaatalo wha atu Samoa I lau mai mua mai foi le nei tu la le aso le nganga wha aloalo e whaatwheloa I atu I tūlanga aloa ia ma lo soifo maua ma lo foi langi e ma te tapua I mai statu atunu ule nei tu la le uli. Sila mai mo mai foi mao ta malawa ai me se foi po fea lava o lo maua mai nei fasal launga so se tu faat kelope. New Zealand nei ia me se foi so tatu atunu I Samoa ia so fo manuia le ataua. Malo so fo manuia I la fionga salama tua. Ia wa fa fonga so ole atunu o tata la noa. Ia ai le va ia le ia o foringa a le la wa e fio mai I tono le tatou studios e nganga fi le da se I mai mo mai le atunu le la le tele o lo fionga sala ai mai se o le so ani le wa fatino nei le malo e la o fionga ona oni to mai fa apitoa e le ngata I le fa ulu fale o loa ai fa pena fo I le fa ulu fafo o loa ai mai se lava I tātou I Samoa. O le mea fula ta wai tele. Langa le sa ta ua le palimia. Le Export Authority, the Samoan Export Authority. Ai le o manino lava. Po o ali ngā luenga o whaatino e lea fo I mata ngā luenga fau. A lea lava tātou te tala noa ma whaasoa I le telo taimi lunga le sifonga o Samoa. Ina ia mawhai o na koneti uma o tātou tangata. E le ngata o le au whai pisinisi mai Samoa, le au whai whaatoanga o le au whai whaiva mga osi o loa ia I aile so o tanga lea ia mawhai e foi o na whaulu whale mai a tātou o loa I tono New Zealand nei ma isi ma keti atunu I whafo ina ia mau aile tupe fau lea e atina e aile atunu sao noa I le tā ua tele o ia anga waa mai ato mai ina ia loa I le atunu e le whaingo fie le whapea na ona tu wal container lunga o le waa ia maalu loa ia mataunu ulisi pito ia mafae ese le na uta se sa no le ta ua tele o fuia ingania Whaftai le atau ia peo na tā whaasoa talu ai ese le tā ua o le process I mese ia tato o loa o le tato o loa mes sili lava le sau mai Samoa o le tato talo ia tele lau whai whatoanga tele foi le au whai maumanga lo mana o mia ai mese lava ia tato I tū malo lima sutasi maua foi so swani I tato au whai whatoanga ia o le au wala la por whai toa lea o se ava noa e ma whai ona mo se whamanuianga so se si lava o se sota inga po se talanoanga fo ia tato mtanga luenga I le Ministry of Agriculture and Fisheries I le MAF ia whapea fo le o tato mai moa I le saunoanga le fionga le palimia a wale exports a tato atunu ia o taita I nei New Zealand ia ona o se tama whai lava e fsoswani kilia mai tua pe whaasoa tuna I tato mamalu tato atunu o au mai nei au kilai New Zealand au te fia pa ia la le vaenga lea o le process whamolmole le atau ona ese le tāua e tele fo ia tato ali fai pisinisi po tamaitai fai pisinisi foi e anga waa al fala vilave e le whaingo fie le awala mai o loai nei vanga ngā ua iei se clearance ia tato clearance foi e tala noa le melo le Border Authority ia e tauna i le tato customs clearance po le import entry e tauna i le MPI clearance ia tato paperwork po le phyto certificate frozen declaration, packing declaration. Tele lava ia mau pepa. Ia o le si foi la me eilet me ta o le GST tongi nei New Zealand. O le GST foi la lea. E de fa pe se me tongo fie.
Awai o te loa lo te mamalama. E fo isi nei tato e fai pisinisi. O lo tam fai o I lalo le tato lau. E avoid le GST. O le mea lana ta o New Zealand Customs. O le erroneous declaration. E taulan tato o lava I le tulafono. O tulafono New Zealand e taua. Because a tato le usta ia tulafono ia. Momua. E le mawhaina sau I tuala o loa lona lua. E mawhaiona whaeleanga ina lo o loa. Peto e wha o loa. Ai le imo le clearance. Lea lau talunga tau sea freight. Sea freight lai e se whaele siana vaenga. It's a different ball game altogether. Lea tau. So we do need all the papers, documentation, processes well in advance. Ai le tau nuu mele tato va. Malo, e se le tau mo tele le whanongolongo le tunu. Olo no winga la. Ia. O le si le fia le tunu. E tele o meo o le ngasu ma le ngau sao. Paperwork has to be perfectly, documented. Ia e tupe to tongi. Ia o le fo I sa I le tunu le teimi le teimi. Ia mana tua. So se teimi e whauru fale I pe avatu I whafo se olo e te tau lava o na iai se cost e pipi I lunga. O sa o le lawan. So le lo fionga. There's always a cost. O le GST in New Zealand. It's a goods and services tax. E le mawhaina alo fia le mea leo le goods and services tax. E I le mea tau le preferential tariff. Mo e lo mamalama I le mea tau tariffs. E to tongi le tariff. E se le GST. E se le duty. O le duty la. E le tongi a wao Samoa. Is under the Pacifica free trade. So lea la na o le GST to tongi. E land ai tato o loa. O le si foi mea la leina ona tangata I isi o loa. A wao le tau le GST. Lea la e tau te tau mawhai ngā loi whātasi. Ia mo se tau whiololo. A wā foi le malu le tunu o Samoa. O loo fia tau mawhai talo Samoa. Ona o le mele whai tātou I nei. O le tau te o e whau le mālo a fiti. E beo le economy a fiti. Beo on tātou whawhonga so I saunoanga le li palimia. Tātou mai e whau Samoa. Buy Samoan made products. Absolutely. I lo le made in Fiji. Ia le foi se mele angai. However, o lo ngā lulue nei whai whatoanga. Hao malpo, timu la, I le tau mawhainga e maitalo. O le talo ono maasina pe e valu iwa maasina. So enga se whai tutoa. A wale au maina nei New Zealand. Australia foi le tau mawhai fo iai. Ai whai mua ia tato lau mua nei New Zealand. Madila. E mawhai ona whaasau il whai tutoa. Ia e mōl whamonianga tato whai whatoanga. Pe lima au tangatalo, pe toru, pe wha. Il whai whatoanga. E mo la pal se leni o le awala le tau mawhai o le sustainability Marila ia sau o le mele na o maua I le telo tau sanga talu ai e sau lava le container uma tasi tolu masina fa masina to atu sau le container ia e tele foi nei mea leina na tuai momua o le sustainable supply e leise tato forecast e toto fa fia o to uma fatasi te metasi ia tatu tu malo I te metasi ia na ola te mi wa tele talo wa saturate the market fatau cha ilo tatu olo ai afa pe e tofuli tu malo ma le fengo la to forecast esel fengo fie lo fionga la to o le tapol kalamele nei e setai ia le whāteita inga o le whāta oto atu tārusia o lo whaafonga mai ia I le whiunga le li pāremia ma le minsta o le mtanga ruenga. Le ngatai whātoanga o whainga whaiva o le aunga osi o loa maisi lava vaenga tāua tele. Au te whia whasiri lava le mele rangai. Mantua fo I le airport tax lena whainei. E tongilo entry tax ia whapena fo I malau exit tax no winga tu sa le yala ma oloa o le tau nuu mai o le oloa te tongi le fi o le ave ese atu o le oloa exit and entry e te tongi foi le fi o le mele ina ia manino pe malama I tangata fa mole lau fionga salama tua e sa o le lei o le tato tax le nei meta oloa e te tongi lava lau sulima pasene 15% lau GST o le mafuanga foi na o le taimine o le pepa 2 kilo o le talo masalo ale o luful fitu le luful valuta la I le 2 kilo. Ia e le mawhai fo ina maalo fiel au faloloa.
because e te tau fuina ad le lātou vaenga e toi recover mai lato GST. So o tato le malu tato atunu au atu fo se faloloa se au unanga Samoa o e tasi lava le titilo tangata whapea oka taunga tā tele ai lato tele o mamalama i le tau o le logistics, le tau o le GST, o le tau o le power e ki el container lunga le waa, o le tau o le wharfage, o le tau o le e tele lava ia nai ai inga. Ia o from A to B to C, ia mai na i whaloloa. Ia umai fo toiti tolu sutala. Ia. Le lei marlo whaftai o la vili tonu le leifia mai na ma whangatonu le malama langa o lea sa e Samoa. Ma ua e sosoni fo i le whaulu whale mai i se teimi o mua le ua o whailo fo i le whangatia i le atunu e iai a tātou containers ia la tau mai a tātou au whaiwha ato anga talo i Samoa a le ua sosoni fo iai ma le malo ma isi ma la tau matanga luenga whatasi ai ma la ua fionga a o lea la o le atau nuu mai ia i tā ua nei lea o lo talanoa le container mua i le vaias folk sao noa iai i lea fo i tau mawhainga le malo ia e tau fo ina whailoa ma whaftai atu fo i mtanga luenga i Samoa lo o matonga lue whaatasi e le tato SROS po le Scientific Research of Samoa Organization of Samoa ma le fo i ma le MAF Ministry of Agriculture and Fisheries. Ia o se ngā lue whaatasi fo i ia matanga luenga. Wa mwhai fo ina awala mai ia tatou talo ia, mai Samoa, e tele lava isi tū malo wa mo mai lato talo. Ia o lau ia mta whai oi, o le tam whai ia o mai nei au kilani nei, ia le tatou container. Ia e tele fo ina i cost involved, tele fo ia nai behind the scenes. Ia ai lau tam whai pea ia vavitau nuu mai le container. Ia ma se tato tau le lei, ia peo tato tangata i mana o mia lava, le how much, ma le where. Ma lava. Ia ai i po ale au wala le journey, o le journey a mai le A, B, C, D. Ia tau nu atu ai i taime e tau te a fio mai e moa stau talo. So o le tau mwhainga lava la le, o le company o le Larsia Group, ia po le tau anga Samoa, o le tau mwhainga lava ia whaafoe mai le container mua le nei. Ia sosoani fo i tato, isi fo i au fai pisinisi. Awa peo mai mua mai nisi wholesalers po isi tato whaloloa Samoan owned businesses. E ma whainto tala au mai pe wala au sa au mea sa vea po au nei. E whai se tato tamaitala, ai le i o le aso. Ia e ma whai fo i ona moa nisi awa noa mo o tau. Wai e se fo le wholesalers, e se fo i le tau i tato tangata. Ia e le ngata e lea, ia tato e ka le sia. Ia ma isi au lotu o lo mana o mia fo i se sosoani. A wa fo i whalavelave wha lotu ia whale a inga. O lo tato ngawha i nei New Zealand. Ai le ngata lai le nā i lau whionga salamatua o te whaftai i lea wanoa le o tā ngā lulue whatasi a ina ia whailo le whangatia i o tātou tangata awa. A o nei na whasoa i lea tunu o talo ia na sau mai whele i tumalo ma whele i tumalo. E mana o mia fo i lale fisosoani atangato le tumalo le nā lo alala ma papa au i nei New Zealand. Te o fo pe a le mita ma wha fo le ma wha o se mea wha o sofia i le ngona whaaftai o talo mai lona i tumalo lea ua tau nuu mai awa e le to e alu e tatu te a tau nuu lo inti e le mea lea e o ma ave uma mea na watu la ia ta si ai watu tatu wha tau mai i le tau na o si maulunga ai o le wha moi o le aso lea i lau fionga salamatua o lona winga o le ua tata talo nei i Samoa o whaife au ia ma fala putonga falo lo Samoa na le tasi market lesi tangata ave tele le talo ulutoa and sons lesi ainga atu o latu taulangi le lei lo latu tama ainga ma latu watina e latu fo i fale ainga ia e maise la o e kalesia lawana ia o le taimi nei e tolu pe fa ia wholesaler intia masaina o wala au mai ia o le lau fautuanga fuina whai ei sorry ona o le a watu e oto ia na tueta si i lunga tau margin
ia tinga inga i o tangata. Yeah. So o le mea la le tautau whai stu o lalo po se tausanga fo i le malu le tunu o au mau nei au Kilani, po Hamilton, po Pukikoe, po out west, po Whealawa. Tato tatala noa o mai tato o lima whaatasi, ma tato whaasoa whaatasi e lango. Po Whealawa li tu malo, e te awai lesi whainga malo po lea o le talo le sau, o le talo Samoa. E sau mai Samoa. It's one taro. O le taro a tasi. Po Whea li tu malo, po Whea le nuu, o le talo Samoa lava le la ato. Mai le porkiki fo le kalo le sau. Io, talo le lei. O le aso fo i lau fionga le ato, o le aso fo i whaatau i tato talo. O la i fo i le sample, la i fo i whaalifu talo sample. E ma whai fuintala au mai matofu. Ia, o se taimi fo i se umatato e whaaso, ai, e watu fo i lau tausanga, e wala au watu fo i isi e ka le sia pona ainga. O lo ila to tamai whalo loa po tamai poloka. Fia whaisina stall ma sina poloka. To te tala au mai, e a pia oe se tu lo, oe whai lau leilo au i le lamban por keke poa. Ia, tatala noa, oe o lo fia whai papa kiu, tala noa mai, whaasoa mai a savea poa. Ia wala stona i le la sau. Ia, misi foi nei free advertising ma nei avanoa. E tau te ngalo e whaatasi fo i le aso. Ia, wā foi se mea sungu, se singa papa kiu foi. Ia, ma le talo. Ia, ma lo whaafatai sa la matua o le ua whaafafonga le atunuu ia e maise o tātou tangata Samoa, le mamalu o e kalesia ma whaiwhi au. I le fia whai o so lātou sao, o mai le tātou container lea. O le a le aso, o le teimi, ia ma le nofuanga, o le a tātou whale, ia i tātou te nuti mea, ai matali ai fo i le aso, ai whaatau le tātou talo. Ia o le asto, alo le asfalelo le asto nai, a wai fua le teimi o le tātou va, o le o tau nume le va. Ia o lae teimi nei o lae whai ia me tau MPI inspections, ma recon inspections. Ia uma na whaile customs entry mau kiria le tato container. So o le valu tae au, o le a mawhai o na maua tato talo i le lima tolu, Tidal Road. Tidal Road le maangele. Mo e sila fia ina le awala le alu i malai ola, i maangele. I o le awala lava na e whafsa ngai au tafa o le skills education. Ia male mele la e tato le premises na mato o le 53 Tidal Road e maangele. Ai a whapea foi e se tasi e fia maua se in advance po se pre-order. Ia mwhai fuena wala au mai a savea po au nei. E uma whaaso atu ia le numera wala au mai foi. Ia a wā foi le tamo whainga o tato container. Ia o le tato container. Ia na le fitu aso e mawhai ona mai tua. A wā foi tu e wha foi le container a le empty. A le shipping line. So le la tato tau sanga atu le maulu atunu. O mai tato tatala no mai inus tato lau moli i le aso. Ia mo foi se talo o walto na i o le weekend. Ma lo lava. E ba fai lo la ona e fata o toa mai ia le mamafa ma le kilo ma le tau le wa umona package ia tatu talo ia wa mai. Ia o taimi nei e 2 kilo lava le alo le tato talo. O uma foi na pack i taidima ia pepa i le tanga e tasi. So mo los full kilo. Ia so o le taimi nei le uma na toe tilo ma toe evaluate le tau. A wā foi le tau o le freight. O le tau o le landed cost o le GST. Ia me uma lava ia uma ifo. E o te manao ia wha mau lalo lava le tau. Ia unfortunately. Ia ele alu le vaipe free le vaipe free el pengsingi el va. Ia do foi kasi ilunga ia le tau o le tatu pengsingi. So what we're trying to do ia a lava e lua o pepa talo 2 kilos each. E lua o pepa 5 sutala. Ia ai tolu o pepa talo 2 kilos. I le fitu sutala. Ai a 5 o pepa kalo i le 2 kilos. Ia e se lau los futala. So e mo lava lau sefe. Ai a whapea o oe nai te whaatau o tanga talo e ta is fulu kilo. Ia e mo fwel mea alofa. O tanga i mai teimi nei lea tau le sa o leo te ua le mea le vai a voka. Ia ma le vai esi. Le ua tele ona maua i tatu whaloloa nei. Ia ai moa fua. E moa fua le aso nei. Ia so e
it's just to help our community. Ona le ia moa se leni. Ona toe vave sen la ia se leni. I inisi au fai fatoanga lo fatali mai. Malo, fatai. Ia, le numera na le atau savea, fo ita watu le numera la fionga salama tua la wana. O le o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu ua masani, il tō telo le tenu ua, o le au inu vai, o le vai o le ola. Ua masani ala le numera le atau savea. Le la ua wha popo ima le tātou talo, mana tua, o le mafiso soani lea ma le fionga ia salama tua. Ina ia wha tau le tātou container lea. Toi fo i le tupe i Samoa ia tātou whaifato anga. Ia mafiso soani ia fo i le tātou malo. Ia ma le fisosoani mai o le malo le au mai o le container lea. Lau fionga salama tua, ta fefe pe a wha pela o masina umata i lua vai aso ma sau le container. Ma whaatau ai tātou ia tātou talo. Nei lo le ave intia ma otu tasi i le ia margins o le tau o container. O talo Samoa. Increase le GDP a Samoa. To le si foi o tupe fou le nala a to e urfie Samoa. I lo le mele le local money circulating. So o le circular income le la mo e tato au fai fatoanga. I o le a mo fai famanuanga. Ia ua foi tomo whainga o lato a inga. Ai a wha pia sustainable lava le sau o le talo. E re ngata i lea na o le sea freight. Ia le foi mo le wanoe e tamu whaile air freight. Air freight la lea e sau fresh le tato talo. A wai o le telo tato talo fiti le ua mai foi nei. Ia ua whai foi asina ma mango ma whaaleanga ina foi si talo fiti. Ia to inga talo foi na le atau e tipi. Ia toa avelo e fua. Ia, toa avelo e fua. Ai le sawa i la lo le tau o le kipi e se le mea e aluanga i lunga le rate o le kau o le kilo. Sai, au te matua fifia ma maule nganga whaafutau, maule nei a wanoa ma lau. Tātou whaia se awala direct lavara. Ioi, i le sosoani i le tātou malo. Lenga la le tele o tala ma le pisa o. Au i e loa i le Samoa moni a lofa i on tangata lai o le si lava enga le a tonu o le a whaafonga fo i le pāre mia ma le minsta ma le matanga luenga. I le tā whaata oto i nā atu o le awala o se kā lena e mawhai ai o na forecast wai loa le i tu malo. Limas fultasi le lātou masina o le ata pena mai ai le lātou tu malo. Mo le sfuru tang talo po o se container atoa o le afu e mai le latu i tumalo. Lau whionga awha pia e tau te loto nuuma loto whaatasi e tau mwhai whau le avanol nei. E di masu tasi tumalo e ma whai fui ana forecast mos whataita inga o le masina fou o aingol tai. Ia masanganga tonu mos whataita inga. Tai lua i tumalo. Lato lau tsauni mai pe tai. 5 tangatalo mai le nuu. A va pe 5 nuu le tu malo e tasi. Ia e sole pule. Ai tau te ui fo i lava le fono wha avai. E whaingo fie. Ia o ene i eini me wha ala atua. A wai e tau peana tato o fo i le ave ese le mea whai maasani. A tato o lava le awala sao. Ia e sau lau pep lau talo. Latu lau se leni. Ngā lue whaatasi wai le uma nei. E uma toi moa mos whataita inga o ainga le taile sa whenmasina fo. In tu e tu atu le si lui ala to tu e tāpena mai o to le stol masina. E grade 4 ipe whai fo inspection. Po le ale le leo le quality o le talo. E mo mai leitu malo. E ma whai fo ona maka ia e whai se grading system. E ave fo i data lea. I le matanga luenga le math. E whai fo na lato wo. E whai ni awareness workshops. Whai ni awareness o i tu malo nei. Ia lato moa le po le soil le tauna na sui po le ale tonga ai tu e foi sen tu matai po se au nanga molato to look forward to ia wa mantua fa pe o le lata o tu sauni mai o to le si tol masina ia se lengi lava le la mo le si tol masina so afa pe la tau te nga lue fantasi o mai umalalo fa malu le ale matanga luenga le Ministry of Agriculture and Fisheries wa le la vai lua le la ave ese tu ma oti ale le agriculture ia tu ma oti le fishery ma nei tele fo le so ole ia se tasina masalo se taimi a mo se taimi tatu fa so ma le fionga minister ia fui mono
Ia mo fo se si mal anga I la wale wala mai mele. Ia o te le fia tala no le tula le Export Authority because ele o le Export Authority masalo la to regulators. Ia ai tatonga lue pel temi nei ma le MAF ia ma le SROS. Ia ai o nei lava New Zealand le me mo wale tali. Ma dielo, malo faafetai ese le tāua. Lono winga o le mele tate tala noa nei e mwhaasoa lai whaafonga le fionga le li palmia ma le minister. We're talking and discussing sustainability le mele tate tala noa nei e. Ma le supply. Lono winga, a le leo na whaatulanga whono I tu malo uma ia. E o atua iai ua tāpena leisi whono whaavai o le lato tu malo le la whangaina le container lea po o leisi container ma leisi container. Lono inga, throughout the 12-year round, the 12-month round o le tausanga atua, e le misi ala se ia le container sau po o le tai lua tai tolu container sau le I le vai aso po o le lua vai aso fo I lau fio. A le leile sau o le supply, e meet le demand. So, o le mele tutilo fui tato nei New Zealand. E umolor container mo lea. Ona mo fui tato pa anga le lei nei au kila New Zealand mai si au whaloloa Samoa. E fai fona pre-order la tō baenga. So, a wha pēla e saul container atua. E valu se lau montupu, o I fit se lau montupu tanga e moa ile container. This is 20 kilos. So a pre-order la se 100 bags a le whaloloa ma le whaloloa. Ia, wa vave mo na se lengi. Tue la foi Samoa. Tue ta pena ilis container. Ia, matun ki lir container nei today. Aloa sauni le si container taunu mai. O le leifo kako sustainability. O le leifo na tatangata wa o tatu tangata. E fiu ngō fie. E o mai loa to e su e atu mai. O ire mo ase kalo. Nei mo ase. Ia o le dairy al fiki But I don't blame our people. I don't blame them because we had to do business the right way. We had to be sustainable. Malaysia, ia transparent ka ko makakamaka. You know, ilo le mele le wata otua 2 for 50, 3 for 70, 5 for 120. Simple as that. Elengi hidden vongale agenda and say costs. Total au atu ma fio atu fatwa ta watu le price. No, there's nothing to hide. No fiona. Fa ma lo salama tu tu inga tala no le te fia ma futa I tau sa o tu lava ile tunu le tau ile teimi le nei o le no fanga tu te anga I ta le valu le tai au o le aso o le la longo tu lava polas really polas to na I o le fa ungo le vai aso le nei limas fulma le tolu makai fo le kalena fa fe nga ma wo ma pa anga uma le tatu maftanga o fai fe au so fatas tasi le ava no o le am fa ye o na nga lulu fa tasi o le malo I le au mai fa u fa le mai ta ua tau nu mai ata ua a o tangata lau tele ia o le atunu e alo lofa ia Samoa le pitola au fo ia faife au ma e kalesia ai mese o tato pisinisi Samoa lea o le au mai fatasi e la lango I lea fo I fa moe ma lea fo ia tina e fo tupe fo ia mo le atunu sala sa o le lei o le aso fol nei a fa pea e ini se o atu e fia tele se lato oka e fia whaatau ai le e se lato sa e tu momoli e fai funa offer le delivery e la standby fo il matou au unanga mo e leo mana o miena tilipa e lato talo ia mo sinta mai tau wawale tango fia fo pingsingi e lato moni lele ma lo vaftai ta ua le talandoa ia ma fasoa I le tatou atunu ia ai la sa o matu le nei basina lua vai aso ai sau le sia tatou container le si foi la mele ua ta ua tele le ta fasoa a le lei ona faatulanga ia fono faavai o wala to lo le lei a e fe fia nu o le tu malo o ai le ia nu ia o lo le lei a lato watina e wa o le mea monia ia le taimi o le short supply ai ia tau mafa e vatu il tato tunu pela ia moa o pua o mamboe o povi o me umfa pena ile fianga le tau le ma le Strait of Hormuz o I le sau ile tele o le tato swau o le
Le to ia se tūlanga fo le pangati wa a tātou le whaalango I o loa ia avatu. Ai whai a tātou watina ai. O se whaamlianga matautia le nā tāpenanga le lei mo lumana I lau whionga salamatua. Peona sau no so o le whionga le palemia. I whailo la fo moa. Whailo pāpua si tūlou. Whailo la povi. Tō kukama. Sustainable. I self-sufficient lava oe ia wai malo ainga. A ole au nanga leo tato talo mo le fai toa lei fafo. O se awala lea toe mo se seleni fo I le atunu. Ia le ngata I lea. E mawhai ona mo le file mua Samoa. You know, lea tau, I'm not a political person, but, you know, we want to bring peace to Samoa with the exports, agriculture. Ia wai po whea lava le whaupuwhai e te aua iai. O le talo Samoa lava le talo Samoa. E tusa lava le... E le au mai o se kalo se HRPP po se fast po le sap. O le talo Samoa. Yes. So po whea lava I tū malo e 5 sutasi. A o whaafonga mai whai pule o nei tū malo. Tato toi tatala noe tato whon whaavae ma tato nu. Toi asi atu po ai o lo o te le latu whatoanga. O ai fwoi umana o mia o te loa o le math. E fwoi lato agreement ma le Pacer Plus. E lato meo harvest bins. Yeah, Pacific Trading yes. bilateral Sa lato mawhai ona oe ave harvest bins ia. E mawhai ona tu oi tato talo ia aweni manua. Pea uma na whawhai talo tu tono harvest bins ia. Award preparation wa lau I atele. Lau I atele lau I le facility le leilava. E mwhai ona ngau se tato pena sa tanga isi ata ale Facebook a math. O lau I le lato facility le lei. Umanga approved and certified ma le accredited. Ia, o le container la le sau. Iwa umana na lato packing a lei tato talo I le 2 kilos. Ia ma se awala. E meet the requirement I nei New Zealand. Because ale meet the requirement, yeah, toi whaafo ia tu container ma whaaleo ngaina. Yeah, and the end of the day, yeah, e lose outlay au whai whatoanga. We are here to support the government. We're here to support our growers. Our farmers and growers. Farmers, me umalava. But we cannot do it just by ourselves. E need umai ele soswani. Ole mamalu lau telo la tunu oro au mau nei au kilani New Zealand po fair lava se me nei New Zealand. E amata tuai. Mana ia whaftai le tua le ua tā amata mea I le vaenga le ia I fo inisi o le a soso o tau au mai ma fia mafuta mai na ia wha le lei a tiri lea vaenga. Awa o le au tala no atu nei. Ta whewhe pe a o ina whata oto le lei ia vaenga ia o le au mai a. Ai tau nuu ia I tangata tau nuu le lei ia tātou o loa ia awa o toi fo ila o manatu le afi se lau iwa sifun mal tolu. O te mua nan tau nu umai ai ia le whionga avatu tu I apete e a vea ma Trade Commissioner I le teimile na a o iai le leitio. Sa fesosoani ai e whaatu le mea ta o le buy Samoan made products or Samoan manufactured goods. Ina ia tātou ta watu ila ngona o Samoa. Vai, ele fai ngofia le ngau singa, le ala po, ma le ala usu, o le fai whatoanga, o le fai whaiva. You can imagine those people out there. So, o le emotion la ma le langona o tātou tangata, tālo fai. Le ala o tau nu mai ia le o loa lea sanga osi Samoa. E te tau ana tātou a pele ma fia e whaatau. O le tau I le nā o le ngā iuenga lea sa whai mai le tangata I Samoa. Ai, o le ale mea ua le mawhai ai, whamata I se te me whentata le noe I le Minsta, ma le whiong le li Palemia, I se asosi fo le ta o Farmers and Growers Association. Maali, e sa o le lei, o le buy Samoan made products. Mai aso la, ia, o aso nei, ia, po le ala le label o le talo. It's still by Samoan made products. Yes. Why manufactured in Samoa, in Osi Samoa, o te tilo foi la ui le awala mai o loa nei. E tauna heavily involved le tato Trade Commissioner I le mele nei. Ia, in need for the government to government
discussion for ime fa nei. Ai wilia, that tom fai pia ia ta ua. E fa foi le fa so long container le, because the first one is always the difficult one. Yes. That's what I'm fight there. If so swani mai le ia ta ua. Ia male malu la tunu. Ole au mai e tarsa pai le nei ava no. Ia awa foi le asto nai. Ai tato tilo mamau. Tilo mamau pule lofa le li. E tau te au sia foi le tol fa kwata o tau sanga. Ia saule container. Saule oloa. O taimi nei. E focus lava sao ile oloa le talo. Ia ai o ye foi ia pe mika ale Larsia group. Em feina mai ta amu. Ia o le taimi foi ne o le tam fai ia mafai ona mai le limu. Mai le limu afraid awa e foi nai tula fona tauna pasia. Ai le mai le limu. Ia male lau pele. E tele foi ai sinai me ia sa tam mafai tato tua ai asola. O lewa tele na no foi nei New Zealand ia tato tua a. So ole ia o le talo. Ia mase ai mese pos fangu sea foi emo. Ia o lo mana o mia nei New Zealand. So a mata le container talo lea. Ai uma mo foi mai siava no fai mali me listo ina. Pace mali, speed mali. Ia le na. Ia mai le ngata foi la le na. O le ua ma ua nei le saunoanga foi ia le fionga le li parmia. E me se foi ia lo matou va le ma le fionga le consula le tama le malo. Tele a seta ia o lo iai whanua ale malo na whaatawina i le telo tausanga ua tua nai. E mawhai fo i ona centralize ai se maketi na o Samoa ma lātou o loa ma me au mai i le atunu. Wha o ngā iai whasi whanua ia o lo tu tala loa la vaileini be o lo whai ini investments le lei i le ngata i se maketi mo Samoa lava lātou ia. Ia pe o se ambatanga fou le o ta fai ele nei vai aso ma ufa ma ta tala tu fo le tato leina ele atunu le te ia o ye se si ufa pe mai ia le atu ma salama tua ia le amatu watu e fa mo le fa ta ti ese ia tolu fitu ta siliba i tolu pe fai o lo e fa fonga mai po fe le tafo lo langi a o so fina ngalo fo e fa li e lungo le tato fa so le apio fo linga Facebook page, Malatato YouTube channel, na o te tala atu le leina i a te oipe a whai te fia malama atili i le tātou container talo o le mua mai le malo o le a tali sa paia e le fionga e salama tua male i atou sa vea e a mata mea ai le atunu i matatou ngā lulu e whaatasi umai tolu fitu tasi lima iwa tolu fe salama tua pe a whai o le ua direct lava le alo lofo le atunu le container le o le container Samoa so sorry le foi fatoanga ua so sorry mai le malo ta wala mai yana matanga luenga le maf ma le stras vi ele li afa pe e taute lotonu umatato ta sa paile neva no e manuia Samoa e manuia lava Samoa me umane au wai e tato e foi lava yaso la o le talo o ta amu ia aso nei New Zealand tonga tā foi le alisa. Tonga tā al pakeka. Ia ai afa pe sau level sustainable supply mai Samoa. A mata le talo. Ia sa e sau no mai i se fale e mawhai ona tuua ia ploketi fa pe nei. Masalo se la sanga luma atu po se vai mamao. A tonu e se taimi. E mawhai on tato whaasoa ma le fionga al palimia po el minister. Ia po el consula nei New Zealand. Se au wala e mawhai ona moa se tato warehouse. E mawhai ona palaka umai ia tato containers ia mai. O e fo i o a mai fo i lato private containers i nei i New Zealand. E fo i la wala e mawhai ona whaile mea ta o le approved transitional facility. O le winga lal mea na e au mai le container po o loa e mwhaina inspect le MPI i nei New Zealand. I lolo tō whaatali le wafu, to tongi lo demarge, malo storage, ai mai sao ai i le facility. Ia ai mawhai foi na packing a ia containers o tato whai business. E export i fafo, e export back to Samoa. So it's a win-win. Yes. Ai e te tau ona soale pule foi tato i nei. Po ai foi si fai pisinisi nei o loo mana o mia lea space i lo leo te tongi de fia se lau montupu i whaonganga lako space availability. Ai o mai i le whale al Samoa.
you know, le malo. So masalo, that's another discussion. Ai masalo ai foi umana na ise se wai se to fa po so fuanga ale consula po le trade commissioner in natu langa. Ia ai au to mafo fa le tato export authority. Tau lava na engage mai le Samoa Export Authority i po fair lava la to role. E tau pen la to mo se la to sao. You know, e tato so swani fatasi. Why, to be honest, te lo mamalama le po fair le role le Export Authority te mine. A tonu lava o lo o e se la to fa moi moenga a wale sa o tato exports. Because that's the name. Samoa Exports Authority. So maybe they're just the regulators. So swani mai, we can only do it together pe a tato lima fatasi. Mai le ngatalai le salam bal fa fonga mai le tunu. We are also creating job and work opportunities mo tato tangata. Ola ye tangata e mai so swani pack me ia toi repack ia ma toi retransit ia containers nei. Olo no winga o warehouses conditions o mea umalavana e te tau o na iai ni te ngata whainga wen o leo il tawana au ilunga o le leina e a walu lan wala a nau talatu tātou leina tolu fitu tasilimba iwa tolu o fia malamalama ma fia mamalama atili il tātou container ma le tātou fasosani lea ina ia move ma whata wina tātou talo lava mai Samoa ia tātou whato anga ua fasosani mai eile malo e au mai ai taunu mai I ao salama tua ia malei a tau savea sau noa la wo fionga sala ile tāua tele o le tātou ngā lulu e whatasi mō tātou tangata maisi o tātou au whai business a tātou ngā lulu e whatasi e tau te o umalalo le waki ona o nei ni usila e ese foi le taimi o le la tātou o le winter o le mele leifu o le frozen taro e mawhai pēr ona teo I la au e freezer e whaasoa mo le vai aso I wa te leo tato a ingai nei e le tau mawha talo yaso uma e whaatali ale talo a wale le tōna I la sa vanga ngā se me ai al to ina polo matua I le vai aso o le ngā tono vai aso po le aso lulu e break ai le tau mawha le leisa mal pakeka mal talo fiti ai o le leo le mele frozen taro e shelf life more than 12 months shelf life awai lesa blast freeze ia talo ia minus 20 degrees for 7 to 12 days mai Samoa ia meet the requirement a nei New Zealand so o te whaftai fui la mtanga luenga le math I lato tamawhai ia meet the requirements ia tutusa ia tutusa Samoa ma New Zealand I multaimi nei ai this is the first e tau te uia ia meo tama I whaalavilavi each time. There will be obstacles, there will be challenges. But a tato ngā lua whātasi, e maua le ai. E tau te maua umale ai, e mua o le ai mua e to e fo I le se leni lau whai whatoanga lo whaatali mai. Lona lua e tau le leia umata to whai pule po tato I tū mālo. A wā fo I le whaingo lea me, ia aile si mea, e tū lunga le fua Samoa. E ila ufatoanga I Vanuatu. E ila ufatoanga I Cook Islands. Sa o whaia umale a wala nei o le whatoanga I Vanuatu. Sa sa o la valato manioka ma lato talo. Aru sa o la lo mele au seasonal workers. Au tau apu malvaenga. So ele tele lava senga luenga o lato a whaile forecast, whaile process, whaile procedure. La walu. So te mana o foi lai e wha e mirror that same process. Ia whala level tātou, e whiololo lava se pa o mai o tua. E tau mawhai loa lesi, ia e musu lesi, you know, ia le leis se au nanga. You know, ile analogy, lesi sainga ngang whai mai, na alu au mamai, ia paa e lua. Lua paa na tonu I le container, from about 10 different countries. Na tuula ia paa e overnight, ave ese le lid, e toe fo I mai le professor lea, o sola uma paa. Pau wal container le ir pa Samoa. Awai e tau escape for pa. Ai to e toso mai lalo le pa. So ia tato suian maho fanga 2026 le malu la tunu. Tato mai tato nga lo fatasi. You know mo se
se manuia mo oto. Ia mo foi se manuia tato o fai fatoanga. This is sustainability. It's not just a one-off roadshow. Absolutely. There's so many behind the scenes o lo ngā luele mta ngā luenga le math. Ia mal au fai fatoanga. Ia o te lo foi se pokalame le an matau ale fast. E tamo fai e saule exports le. So tato o e lango ma tato soswani. I tama whanau I nei New Zealand. Ia pola au fai pisinisi. Ama fai ona e se sosani mai a mauma le atau le sa. Tato tala noa. Wala au mai, whaasoa mai. O lo numera o le olua tasi. O le olua lua. O iwa tasi. Ono tolu, 5 lua. E ma fai foi ona email sa o mai le email address le o le info @larseer.org. LARSEAIR.org. Pe afa pele moa mai le fionga le tau le sa. Ina faile statu talanoanga. Ai mese lava nei a inga ia lo faila tu tama I fale inga. Please wala au mai o te mana o sa swani atu ia o tau. E mo foi sto se leni ai le ngata ilea. E promote foi la o e pisinisi. Ma lam. I le aso. Ia mal falo lava le atau. Ma no whaaftai tele lava I lau fionga. Ia, o le numera le na le telefoni le fionga e salama tua pe a whai ua matua e inkalesia le container matalo I a Samoa le atau nuu I le whai ungo le vai asu nei. O lua o I watasi ono tolu 5 lua o le auto e whamanatu fu ate oe. Ia, e maise whai o le numera le atau se vea o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu. Sala lau fionga whaaftai tele lava mo le teimi ua ta wha so ai ma lau fionga. Ia ai ole a tuli matai le halu lava le neiva ia so ia o longo pui ali I le atunuu ma whailo ma whaamanatu ia te auto le container la le nale a Samoa lea ua taunu mai ale au whai whaatoanga so soni eile malo ai taunu mai ma whauru fale mai ele a fionga e salama tua ma le a tau sa vea o le sao fu le na o le tātou pura kalambe o le ngai fo faiva ia fatasi fo I male tano ava upu muri mal saunang muri malo fionga salama tua faftai le anga leo le tua e mo foi nei ava noa faftai le tato ofisa fasalau ia e mese fo I tato ainga lo fa fonga mai mo mai I tato motele I sala fai tato FM faftai fo tato sponsorship mai fiti a wale nei ava noa fasalau ia o se upu vai lau auna o mai tato ngā lue whaatasi o mai tato ulima whaatasi e mo tato aia Samoa ia ai foi se fesiri e mana o mia ia wala au mai o le aso foi le lasto nai e foi le au nanga Larseer Group e ave wha moli I Samoa so e mo foi le si au nanga e mawhai ona tau mamalama foi e mo tato rates le lei o lo o tāpena foi le container e mo Samoa ia o nisi foi I tūlanga whapea e mawhai foi na soswani whaatasi tato atunu so ai a fio mai mo lau tangatalo pepatalo mo lau papakiu pe a whapea inta to o whalolofe papakiu mo ke poa pe a whapea I foi ia mo foi delivery ia o le paul na ai ia manuia tele le weekend ai mese le sa patipa ia le li tai au ia e manuia Samoa ia so I foi ia whapea lau fionga le atau le sa ia tato e talano foi sistemi o luma whaaftai lau fionga salama tua Via fo I le nei fai ungo le vai aso e maise o le mariu ma le toi tu ma lo le tātou li I whaolo Jesu Keriso le tātou wo ia tātou telefou I vai whanua ai ia whasoi fua ia manuia lau fionga. In this update, the Trump administration has been uncharacteristically quiet since 2 American aircraft were reportedly shot down by Iranian air defences. US forces are searching for a missing service member who'd been on board one of the vessels, a fighter jet that downed over southern Iran. Iran's offering a financial reward to any Iranians who capture US service crew alive. CNN's Caitlin Collins says there's been no posturing nor any public address from the White House, which is notable since Donald Trump's talk of degrading Iranian capabilities. If this crew member is captured by Iranian forces, it will fundamentally change this war and how this has been progressing, whether that's militarily or diplomatically.
A warning from NetSafe that scams are getting more sophisticated. In its monthly update, the organisation says scammers are imitating the systems of organisations, including domain names, websites, and even invoices. Digital Harms Service Manager Alex Yee says almost $60,000 has been lost so far this year from website imitation scams. For example, an online social media ad might lead to a realistic website, and that could be followed up by a direct phone call or email from the scammer. The owner of the country's only canine blood bank says he can't see any way to maintain donation levels as greyhound racing shuts down. Parliament has passed a bill to ban the practice in August. The New Zealand Companion Animal Blood Bank says it supplies roughly half of all blood used in canine transfusions. Owner Paul Mitchell says he relies on racing dogs to donate. All of those greyhounds ended up in the community and 100% of them became donors. The pool still reduces because they have to be desexed and they'll age out and die. That's news. In sport, runs have flowed for White Ferns batters Maddie Green and Brooke Halliday after their impressive recovery job in the third and deciding one-day cricket international against South Africa in Wellington. Having earlier been 3 wickets down for just 3 runs, moments ago New Zealand were 214 for 4 in the 40th over. Halliday had finally been removed for 98, while Green was unbeaten on 95, their 4th wicket partnership ending at 211. Golfer Amelia Garvey's produced the equal best round of the day 2 so far as the Shadow Creek course in Las Vegas bites for many on the LPGA Tour. The Cantabrian made the most of an early tee time to post a 3-under par 69. It moved her to 4 over for the tournament and, crucially, inside the projected cut line. Dame Lydia Ko was 1 under through 14 holes to be 2 over par overall. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Every mile that I drive brings me closer to where I've always known I should be. It's not a big city, but the sugar cane's pretty. My beautiful home by the sea. My oh me oh, take me down to the North Shore, where the white sand rolls in the pounding surf. Yeah, why don't we go way on out to the North Shore, where the sky is blue
cha ufa achani le chaimi moni mai le chua na chicho tu ese ina itakuwa mai le amachana le mafuta ya yeso ufifia ai ona safa avanai unga ole pia ele opongisha le langi ile uma le mafua anga le wafa alai shefa iunga ia mali wala wale aju umaya o ita waya ishe kwa firma uiona lima fa afeta malawa no fa mahamea umbasa faya achonwele o ele amo ita shalom sitasi mo o elina o amea umana tafua fua mushelele awaseluma na itaua ile olangane ya hongale sheishi ole a filia a eshe iyo usaili shumanuia pamangalo mai oa ulia uvaivaina oanio usise faye lumalo ainga ae ole a oalu etele toeva ai iyo ufalinga ae ia manu e oe so ainga fa afeta malawa no fa mahamea umbasa faya achonwele o ele amo ita shalom sitasi mo o elina fa afeta malawa no fa mahamea umbasa faya achonwele o ele amo ita shalom sitasi mo o elina achonwele o ele amo ita shalom sitasi mo o elina achonwele o ele amo ita shalom sitasi mo o elina. It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. Oso. Sure. Fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Aboi amu so. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kaya wangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lau ala. Pa wa koenga ka vale. Piki apu SUV, van. So koenga ka vale ha. O fe faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o rua konfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta'avali. O te ngana unifo,
Whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalo Community Services Card. E se iailo nifo i le nao le fase fulu tala. E whaia foi nifo auroi whaai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu whawalu tolu o le tua tusi tonu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental, smile every day. Limoi tu amo. Uso. Fai mania we vanga. Shadow baby. Musika ngaka mai kwa. Lua mai. Lue mai mau so stoy numa oh. It's your boys Ray Van and Shadow coming through the back door. Let's say singa oh a ulo. On the mic we spit, on the mic we rip. You know how we lose control. It's your boys Ray Ray and Shadow to come in through the black door. On the mic we spit, on the mic we rip. You know how we lose control. You know who this is, it's that infamous kid. The one who slows it down for the lady and spits it out quick. I know they're trying to figure out who I be. I be the illest kid, Mr. R.A.Y. and O&D, but my alias Ray Ray. Keep it on D-Lo, baby. Let's rock to the left, let's rock to the right. You know you like it, but don't mind thing. Let's take it to the street, let's take it to the hood. So fresh, so clean, oh, we looking good. You know you wanna get with me, but only if you could. Hoy se sole, lo uso. Eva mai ile musica, a veces suma. La peli, se calima y no ile pica. A veces pure la vaca con venga vaca con vinga. Pa mole molea, molea. Agua la pisa, lele ua we mai nei mre aka. Yo, so malo si sole se. Ki ala si vanga no pica re boli. It's your boys Ray Van and Shadow coming through the back door. On the mic we spit, on the mic we rip. You know how we lose control. It's your boys Ray Van and Shadow to come in through the back door. On the mic we spit, on the mic we rip. You know how we lose control. GG, ole out, GG, what I do, GG, gonna make that move. Ray on the mic, and he shakes on the beat, shadows gonna spit out soon. You know who it is, you know who it be. It's the double G record team. We stand alone on our own 2 feet. We mission, we fulfill our dreams. We the kings of all kings, boss of bosses. You know us, we straight up sergeants. Wanna beg your pardon, call my man, we done to get it poppin'. Everybody step back, man, it's GG, man, we on the map. You know where we at, Shadow Ray, on these circles, we spit out raps. It's your boys Ray Van and Shadow coming through the back door. On the mic we spit, on the mic we rip. You know how we lose control. It's your boys Ray Van and Shadow to come in through the back door. On the mic we spit, on the mic we rip. You know how we lose control. It's your boys Ray Van and Shadow coming through the back door.
ai male musu ia te oe ana o loa ina o te sola ai ti ai Ia whawhiwhianga mai tamole ai neu sami le towhai le apai jo whailua. E na ua awhatonu le tu la e lua i le au. Nanga ma le tūtua le nei. A le siu whonga o Samoa, le radio Samoa, Sfulima i watolu a moi au kilari. Lada Facebook page, le YouTube channel. Ia ma le FM 106.1 i Samoa. Tawalunga atu ai fōi ia le talanoanga ma le whionga ia salama tua. Robbie Lawano, ia ai mai se le tūlanga tā ua le nao le taunu mai o le ulua I container lea. Mai Samoa, ia o le container le au whaiwhātoanga, au mai e le malo, taunu mai. Ia salama tua Lawano, ia male I atau o savea I le whai unga le vai aso le nei. Limas fulma le tolu, Tidal Road I nā I mangele, whaafsanga I tolu lava. Ia, ma le awala fo I lea luanga I ol, ma le ola mga whanga. O ina o le a whatau tu I le tātou container. Tā le vanu I le tai au, ma le tō tele I la tō. O le au whaipisi nisi le ua wala au mai. O le tau o le talo, 2 kilo, 2 se fulu tā la. 3 kilo, 5 se fulu tā la. Ma le 2 kilo, 5 se fulu tā la. Ia, ma le 3 kilo. Le si 3 kilo fitus fultala ta wala na I le whafonga mai a le atunu o lona winga ia e lua se fultala I le pepatalo o stay mbua le nei lea la ua whataita iai o na taunu mai se container ua sosodi ai le malo I le au whai whatoanga ia e whautu I le container lea ai taunu mai noa I lima o le atau sa vea ma le fionga ia salama tua whaafteitele lava I to mai manga waa wha exporter and importer o le tangata au maia o loa mai fafo ma wha ulu fale mai ia matoe wha ulu fafo fo ia nisi o loa o le tāua le na o le vaenga le Samoa Export Authority wa umana avane e le au whai whātoanga talo I le ofisa. Ia, totongi tupe le au whai whātoanga mau ai su e mai loa e le malo ma keti fafo ina ia mawhai o na whātawina ai matoe fafo I atu tupe I le malo. Ia o tupe fōu la tupe na ma tupe alu au ngā o le o tātou I loa le lei. Ia, o le tūlanga tā ua le nā o le tātou ngāru lue whaatasi ma whasosoani I tātou I o tātou lava tangata.
buy Samoan made products, ia, whaatau, ma whaonga o loa o lo ngā sia I lima ma au tātou lava tangata mai Samoa. Whatalo whatu I le whaletua ia manuia, ia whapea foi, ia siana foi pisinisi na Salau ono iwa, 169 Puhinui Road, ia o te lofo mo waile talo le lengi ma ano manfasi ma tulang whapena I stemia siasia te foi ai, ma wha malo I le whaletua malona au a inga foi, ia malena foi atinae, ia e tautua ai Samoa. E ngate lena o isi e tātou whale o loa I tele le latou whaatau I talo. Pe ona iai ia Evelina, le toa whai ale atio o mele whaletua Evelina's Polynesian Food, le ngate o Tara, ia e whapena fo ilesi o na la lale I Manurewa. Glendon, ia o le Ulutoa and Sons, nisi nei o pisi nisi e tele le latou whaatau talo. Ia, e ala ua anga ia tu iai ia le whaamalo e tusai fo ima le tūlanga o le whaongaina o au o nanga ai maise o le whaonga ma whaatau o tātou o loa o lo ngausi Samoa pe o le talo. Ia, te lo fo I sa tele le whai sa au mai Samoa le tele o tausanga o mawai le ka amu le le wa amatono toi sau. Ia, e maise fo I o le a ano o le ufi. Kala estete le vala umai fema se va mole le ata wa fa fema to I lalo nei South Island ya ole a mo le avano ai fa mo one le ta telefoni le na o lua tasi lua I va fa fitu viva lua fitu mo le ata o severe ya male numera ole o lua o iva tasi ono tolu lima lua to fa fonga numera na le fionga e salama tua o lua o ivatasi ono tolu lima lua ta wotele ia le tulanga le na o le tatou alo lofa I tatou whaiwhato anga lela wa tula I Samoa to tele ina tau le ua message mai ia ma whamai o le tatou whailoa ia ina ia ele ngata fo ile ai mana o fa I sau fale inga ina ile aso to na ile le aso dei ia na vala mai ia e maulalo ale tau e fa yelo story na pe fa yo o ia ni e kalesia ni fala putonga ni a onga ia po ole a inga lava fo ila to ia se fala putonga tina o lo fia faisela tu se linga se leni wala au maila ia le a tau sa vea po le fionga ia salama tua ia e fai alka ko whakaunga kalu ia a lai maua le barbecue maua le a fo I le pangpopo maua fo I ma le tātou kekepua ia manisi o loa whamaro I le tōtelo I la tōlea tō I lolo o pitaia whapea fole tamaita o Sarawak ai ia o Ula Heather talfulava malolo se fo manuia whaftai le langolangoina o nai o tātou au whaiwhātu anga mai Samoa whaalia I lo loto Samoa mo lo alofa I whaiwhātu anga Samoa pia e sau watusau pe pakalo I le vai aso lea a ea whaiunga o le vai aso limasful mo le tolu Tidal Road I Mangele te lungo fia su ele Tidal Road awai o ida o le wala e alua ngai I le malaiola ma ngā fuanga o maila ia lea se tala tamaile na I le taua o loo tupu nei I Iran ia mausa fa inga Amerika fa perfo isala elu I le tele o no fuanga ese o Tehran o lau mua le nao Iran ai I le tala lata mai ele ngata I le tōtele o fita a Amerika le ua taunu watu nei tolu wafe lima se lau fita o le ele po le military army ai lua wa lele o Amerika le na ta whana ina nei I lalo I le tae au nei e Iran mamali li wai le tele o fita a lea lava e whai mai I a Amerika e se le natala a le ua whaalawi lua mai ma vane ata I lunga o le I le social media
Ia whapea fo i le media Iran lava la tau ia. Ma whaari mai eiva lele tau ia Amerika. Leana ta whana ina nei i lalo. O le whelo inga le pāribia ma le mamalu fo i le au tūstala i le vai aso no se i mawai atu nei. O le ua whailo ai i le pāribia. Le whaavaina o stasi matanga ruenga fo. Ma watu SSAI i le matanga ruenga o whaatoanga. Mai le matanga luenga o whainga whaiva. Mai o te manatu o se tūlanga le lei tele lea vaenga a wana tau ave lua e le minsta ia lea e se le ofiso o whaatoanga whaifa atasi ma le ofiso o whainga whaiva. E tele ava noa le lei e tau na maua le au whaiva. Ai e le ima whai o na lava o se whaasoa i ai. Tele lava i na whaasoa i le au whaifa atoanga. O le au whai mea tuto. Ai, i se fufuanga i pei o na amata mai e le whionga i le pare bia au, a vea o ia ma minsta o whainga whaiva ma whaatoanga. Lea na amata i o na whaatutu pole i vaenga SS o le tala whaatai o le atunu u whaalalata mai i lea au. Ma whawhanga ai i a pole na i mea ai ai. O le whaalata ina le nao le ia ina ia awane i toi o ma mauro. I tua au ma le Samyuli le moana. I le whainga tau o le taimi o swinga o le talo le tau le nei vai tau ia maua si i maua lunga i fo ia le swasami. Ia mai se fo i o ngalu fafati tele le masani na o ma le toi fo i mai ia tātou wafangota la iti o alia. La tau tele ngā fatia le angai le da i tua au. I le ta i se lau kilomita mai le lau ele. Ia, ma se tūlanga leile nā, ua tanga i masinsila i ai ia le malo, i le tu SSA ina ia lava, ia to mai SS e whaalu i whainga whaiva. Ia, ele ngata fo i la i le nā, o le fausio ni whale i a te tele, e whaafulisa ai ia le tele o waa whangota ia e anga i atu e whangota i o ngā Sami o le Pasifika o ngā anga i atu le i Samoa Transit ai nana winga nā no atu container i nā toi fu e isi container ai e whaawau o na ave e malanga isi wa e ave isi atu lu ioi e ave safu ai fo lele ia ma ave ese ia tōtonga le ia ma whaapa ia o mea nā sa te tau na whai e tono Samoa, tupe fau, ngā ruenga fau, ia a olo o tuau noa e le mawhai o na tātou whaia. O nisi ati na e le ia, e mawai ngā ruenga a le toa tele, ma le toa tele o tātou tangata i Samoa. Mai tuau nutoa, tālu whalava, mai mo mai Alabama i le United States of America, ya malol le soifo manuia Sam Sibaile talo flava malol soifo aftaile bafuta mai ya tufa le tato por Colombia o le sunga ya Joe Alaifea malol le soifo manuia mai Brisbane Australia manuia le eseta le manuia le toi tu mai o le tato li faola Mary Carrero mai Alabama LSUSA talo flava o Maria Lee Law, o mai mo mai na in Las Vegas. Happy Easter to you as well and your family. O le uso ia feta mai ina i Long Beach, California. Tal fatu le tatu por kalame ia te oi le dei fo i banyaso. Ua whata auto mai e le malo, ta wala mai i le minsta o a onga. Tūla whana fau, e lima teita i nai a onga uma ale atunu u i Samoa. O lea ua toi fōi i a tātou a onga, e a mata i le valu i le tai au. Tu ua onga umalawa i le tā o le tū lai tasi i le uri. Mana i a tele fōi i lea whamu moia. O le awala lea, ina ia mawhai ai o na whamamā ia le traffic i lunga o le ala tele
I lea taimi o wa o le mele sa ia e usu whaatasi lava tangata whainga alwenga le malo i le tau le iwa. Ia ma tamaiti a onga le tau le iwa. O le tali tonunga la. A mata ia tamaiti i le tau le valu. Mua momoli tamaiti o le aonga. Na tau wha ma mai eila ia lea. Ma le traffic i le tau le iwa i le taimi a nga i ai ia o tātou tangata e ngā lulue. O le tā foi o le tasi le uli ua tala whea ngai le leilea ma lava ia i tū la a oa uina le whanau i lunga i te tonu o loto a onga ma potu a onga tala tasi. O te uwhau e tauna tāle lua o lewa no o le tamuititi le whale tāle tolu alu isi ana polokalame pe ia po le a onga fo ia whaiwhi au. Nere ua lewa na le o toi whini a onga whaiwhi au sa masani ai ia le to tele fo i o le atunu. Ma i tātou a o tātou tūpulanga televau. E moni whai umu Samuelu tālo whalawa manuia le seta i a te oe Wellington e whaumuina a pēnā fo i silangona ia ma whaaftai o le Kasiano Sanele tālo whalawa ma lo le seifu manuia ma lo fo i le ngā lulue i le nei aso. Whai mai i a Georgina, amo mole mna mia se talo mole asa talo fai ya lele o le tatou talo fato atou nu ul tatou talo ile aso le wo mun kilia le wo tau nu ul tan le tangtalo le container ya ai ole a mai i tua ile sto na i ole vai aso fo ya monisi fam talanga fala wana ia le fionga ya salam Salamatua i le o lua lua o i vatasi ono tolu lima lua. Ia, po lei a taua i savea i le o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu. O le mata upu lea whaasale anga. E whaalungo atu o le a ave. Wa ave lu mo le fam sinonga o lo utali tonunga i le sauno anga le fionga le li pandemia na fa matala i le tulanga wa uma ona tala no atu i ta i o le tumalo e so le pule mo mai e tala no ai pita yan o le wo i le fam sinonga le sauno anga le pandemia fa mai wo e molia le malo le lato tau fia o le tupe lea se lau limas futa la tau na tufa le tu malo. Peita yane, ua matua manino al saunoanga le fionga le li pandemia. E le ai se isi o le malo na tau fia le tupe ale tu malo fa sale anga numero lua. Oi na tau fia vai le lato fai pule ma le lato fono fa vai ma i lato. Ioe. O lo fa lili i le tulanga leo le tofia le malo o lana te fono o le fono fa vai mai automatua i fa sao ma fa moni le sao noanga le fionga le li pandemia e le i tau fia e la uli le maria toa se tupe le fono fa vai o i lato lava i lo lato fa lili ma lato fa peba i le pandemia o le atapuni le fale o le fono whawai. Tapuni le ofisa. So tō wawai la i lea i tui o tangata. Ai leo le i tu malo uma. Wana o i la tau o lo o whai o tumutumu o le i tu malo. E au fi ai ma le whaipule o le i tu malo. Io. O la tau lava na whai mai. O le la tau te tee o le atapuni hai. Le ofisa le fono whawai. Ia whatu loa ma le fionga leo o le pandemia. Oi! O la o tau te la tau fia le fono whawai, ma tapuni le fono whawai, ai o tau bala malama le lei. O le whanua le nā o lo o whaia i lunga le fono whawai. O le whanua le malo. O le fono whawai foi, na whausia i tupe le malo. A le o tau whai mai tau te tapunia ma tau fia. O fea lala ave i ai le tupe ale malo e ave tufa tufai.
ka fa utapuni le fono fa vai au te matua I ofo I lea fo I lea mata upu ai otu nei la le whamsinonga o lea le tali le whamsinonga e whai I tangata nei o autou toi fo I so le pule male a fionga le li parmia ma le whainga malo o lo I nei ona I le polo keti lea a autou no to mana e tapunia le fono I wawa ai lei Fela la ave le tupele. E taula no ta ofi le malo le tupe se vanga na ua mai a ona sol pule. Le tofa ale I tu malo fa tasi e ma le tofa ale malo. Ai mai se le fionga le li para bia le lafo I tala sidio na matanga. O mata I le whātalanoanga a siata ma le ataua. Mori atu le nganga whaftai tautai a e le nātou whātalanoanga lea ma le fionga I atu ia. E fionga le tamana whale. Mai atu taulangi o le ainga sātunu mawhono ma le whāle whaurunga tangifa malu le whāle tolu ma le alataua. Whawhitai awa o le nana sau no lava tu ia. E le whaatui ese tūlanga o le whaali o lona lava fina ngalo e tā ua o le tō whāna mamoli atu o lona I tō malo. Nā fo ina mention mai lava e tu ia. I la whaatalanuanga ma le fionga I ma le sunga ia asiata. A wala au mai fo I savea. I lana polo kalame ma te whasoa o te tali atu ma whasoa ma savea. I lana polo kalame. Le whala ua whaari manino I e le fionga I le whaipule. O le tō whala wa alona atunu, alona I tu malo. Nā lu ese ai. Ma e sa mori fo I lana whaaftai I le HRPP. Mea I loa ai I le mamao le loto, ma le mafufau, ma le tō wha le lei. Awa, o le mea la ua tū lai mai tia whau. Ua tele I la tau o e whai mai. Ia, e whai longa ma whai tikeri. Tele o la tau anga waa. Ma le a o ina. Ai unu upu moni lea ua tū lai mai I tutono o tia whau. Ua sola le tō whā. Ua onge tō whā. Ua le aise tō whā o iai le tia whau. I le tō o tele o nisi. O whaipule ia. Tūrau tofio I tu mano. Ai te ilongo fie lava. E te wha longo le lei lava iai. Nā ona mawava mai lava le whaipule tūlau le whaafonga mai. O le tangata. E loa loa. E lipi masa mea o iai. E ngau I le whaatou whala inga. Nala leo ngā lo tike li ima o whairunga le nā e te aluatu ma o e te se e tono le mauta. Ai e te le loa wha leo le tō wha lo I tu malo. E te pisa o I te tono le mauta. Ma ta pisa I lava. Ai ngau I se fola sanga ma se tō wha e mo moli I te tonu o tia whau. Ma le pale mene o Samoa. Mel nā e leino whai atu. Ioi. Aua le masani le o malau le vai ma le lava o onga. A isi sui o le mauta. Ai tanga I o tau ma whaamasino o tau I au tau upu matala la lafo. Ua tau titi au tau pala lau vale I tonu o le mauta. Au le whaafonga atu I le atunu. Ioi. Le mea moni le nā. E le au maia e lau wao o ina. Mana undu wha I longa.
Se tō whā i a te oe e momoli i te tonu o le mauta. O le tō whā sa ili na maua mai tonu o lau ainga. Na maua mai i au ngā tūpulanga mātutua. O e sa masani o na whaia tonu o ainga. O e sa whai masiri anga o ainga. Nu u mawhio anga ma e kalesia. E loi fo i te le i mua o mata i se mea na whai tawhi ai le afu le. Te le i tautua. E vai lau tautua. E te le i loa whaatino se tautua. A whai fo i na whai e whaapaole. E oe. E whai ma le tali a. Ia, ole na, ole winga le na ole meo le tangata. E longo fie ai. Le meo le au ngā piu lava ma se tō whā o iai. E amata mai ai le teimi amata i ona wha leo mai tala i le ngutu ma. Na e tau te wawa i ai, i winga o tangata na. Ia, ala tātou ue vai foi. E se pese whanofo fi maria i foi la tau i lungo le ala tele. Ia, nisi foi o lo ngā lulu e pea. Ia, ma nisi foi o lo ua matua malo lo le lei. Ia, ma whanongo mai i le au nanga ma le tautua. Ale si ufongo Samoa le a tau sa vea. Male tano ava i le aso tona ai e te maua i le sao. Samoa.
sa ilinga o se manuia o ainga o le soifuanga e whainga tā mapolonga sua susumale meli e le whainga o fie e whainga tā sua susumale meli e le whainga o fie e whainga tā whaama vai atui loi mata le whainga malangai lunga o le ea o se pusa koko Samoa o se whangu se ma se taguanga talo whai e le whaingo whina wā ai ona sa i pe ai tau tai lava le atua ai ona sa i pe ai tau tai lava le atua sa ili malo e le whaavai vai le sini le na e le solo muli pe fo i fua le tau mawhainga malulu o le tau pe opa fo i leve vela Mama whangaluenga ai mama lava I le alofa Mama whangaluenga ai mama lava I le alofa Lo ua tunu upele saula ia O oe o le toa e le toe na tia Whamalo si au I au tau tainga O le atua e atilana sila panga E tau ia oe I au lava ngaluenga Le fatu e te lulu E te toe sele sele ina Le fatu e te lulu E te toe sele sele ina saula ia o oe o le toa e le toe na tia Whamalo si au I au tau tainga O le atua e atilana sila panga E tau ia oe I au lava ngaluenga Le fatu e te lulu E te toe sele sele Au kilani I saute, o sa ili se Samoa oe malo ai, o le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale wha moe moe. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se ta vale tala fia ngai, su mai I le 5 Fitu, Grey South Road I nei manukau.
Asias fo i le upenga tawhailangi enterprisecast.co.nz pe wala au mai i le oval selau 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau sa ili, filifili ma ave loa lau tāwana. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua moana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi save money nei e talafu. E mawhai ona mātou fisosoani. Ole finance e mawhai ona amata mai i le 5% le deposit. Whaatau sao mai i lātou e whausia whale. Whaingo fie mawawe. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa Shemaima i le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata i le aso mo se tae au manuia. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu tialu. Awal suia ngila ula ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Bevela a. Tuanga e tukulanga, o no pole fata mala. Sei tu melo taa, ai pele le no langa he. Tumba la la tumba, tumba la kaluta tumba. Ele le no lo la, ai le mo ai ni opuka. Kalo pai o matua, lo pe ai no tua. Atunua lo pai mai, ai tu pai ai. Tumba la tumba, tumba la kaluta tumba. Ele le no lo la, ai le mo ai ni opuka. Yo fai no volanga, tu ne na wale solo ile ala. La era e pasani ai, na wine sole ko e fai. Tumba la tumba, tumba la tamuta tumba. Ele le no lo la, ele mo ai ya puta. E si di lo fa lo mai, na pata ingale au vai vai. So pe ile tuai, te penu e te mawai. Tumba la tumba, tumba la tamuta tumba. Ele le no lo la, ele mo ai ya puta. Ule pea o ina yang whainga, e whainga ta se o inga. Pao i te rei ka te ustai, i tanga tore tua i le langi ei. Tumba la tumba, tumba la taluta tumba. Ele lei na mano una, e le mawai ni au puka. Na fafi fianga sui fi filoi ma na vo nga wenga fo i le dei aso totnai ia mo se fo i o malo longa o le eseta o le maliu ma le toitu man malo mai o le tatu o le faolo Yesu Keriso awa le tongi o la mo oe ma i tatu uma ia o mai la ile o le fasoa patalo foi le fionga le sa o li tuala ta wata po tino ma le faltua ia peka ia o lo moa i nan tātou vai o leola o tō tele i rātou e mantua mai loa ia le no whanga e anga i ai ia awa lau vai o leola Sfultolu Lappington Road i Otara ia Malaysia tātou whale o loa ia po le tātou maketi fo i lua Sful ma le lua Templeton Place i nai Glendon Manurewa i le tō whine a Malia Nive ia ma le tamaita i o Mareta a whea le tātou Tasi Market i Mangele, ma ua fau i nā, ia le tātou vai, ia ma le telefo i isi o loa, i ma whai a i le whātau o le aso, o le sapati a tai au. Ia ma o tau o lo o iai i nā, i Avondale, a whea ne, i le Pacific Food Market, le uso ia VJ, ia ma le au, nau auso Samoa lo ngā lulue ai i le whale o lole nā mōfo i nā le tātou vai o le ola. Le tātou vai avoka le Grand Market i nā Numeratasi Triangle Road i le tūlangi i Sifo i West Auckland. Ia, o lo whapena fwoi o nā iai ia le au nanga le nā. Ia mamau ai fwoi ma le vai o le ola. Whatalo whai le tamamatua. Au mua ave ia whapea fo i le tina ia au auna ia ma le whanau.
Alo le talo mai, ia whaftai fo i le angolongo sua i le ngai ruenga. Whatalo whai te mamatua o le tātou ainga, Masoe, Iosefa, ia whapea fo i le tuafine ia Erolini, Fortino, Waisingano, ia mo le tama o Foleni, ia mo le tātou ainga atua o lo o tāpua ia whaiwai, i aso te itasi. Ora, o mai leo o le whaasoa, i le talano ina so o pea i le lava i aso le whai unga le whaamsinonga i le sunga lauli al maari atoa ma i la tau e ta ono ia na mōlia i whau whaunga e whawhau wai ma whaasese aini mōli mau e whai aini tua inga le talawhia ngai mō seis tangata ia o le rau manino e ui lavalai na le i au maia ia se whae i unga tustusia a written decision. Ia, ai ua umo na tātou whanongolongo i le tāua whainga o le tūlanga, o le whina ngalo, o le whaamsinonga, ma le whionga i le tamaitai whaamasino. E o mai lava la i le teimile nei, ne whauna o toe wawa ai atua na pō. Ia, o lo o tua ia lava e le tō whai ia le ala, ma le au whaatalitala noa ia la tō pola kalame. Ia le whionga i le tamaitai whaamasino. Mai te aulo talitununga. This is a purely contempt of court. Le au mai fu se tustusinga le tamaitai. Ia lea lava, o lo la lafo lava iai ia tua inga. Whape ele sao, ma ele ami o tonu. Ia le unga na whaia ele fionga ia talasa atoa sa anga. Ia tatia i pea whape na. Ai na ona o whamana tua tupe o na au mai e le whamsinonga. E rei a seisi e mamai le mea lea. Ai maiso i lato na au mai le tangi a wale o stangi a la auli mali o mai lato o mai na molia. O le tangi a leo leo mali monki. Lea la ua le whamau nia tua inga sa whai i le fionga le li pare mia. Ia whapena fo i li o whatau malama le vea au ava. Ia whapena fo i le fionga i le sa vea fo i mawhai pule le sunga ia whipulea. E lo u talitununga la. E le whapea o le vai o le mawhawhau o Samuelu. Ia pa o le solitu la fono o Samuelu. Ma le whale pui so o Samuelu. Ma le tala pepelo o Samuelu. E le whapea o teimi uma na se ai Samuel. O le talitununga. Tu sa lava pe iai ni wha matalanga ua whai ua mōlia ai Samuelu i le teimi ua tuanai. E le avea le teimi le nao le tuanai i whai ai le whai unga ma se tūlanga whape a Samuelu. E iai mea e talitonu Samuelu. E te ilola vele muli mau o Samuelu. O mea sa sao a mea ia e talanoa iai. Le alala na au te talitonu ai. E le matuata wa tele. Wa lela wa uma le whai unga le whamsinonga lea. E leo se whamsinonga e su e ai po oile tangata na maliu waitu au. Wa na o se whamsinonga o se su e ngā tala. Po aina whawhawina le mea lea, a aina whawua lea, whamtalanga ma lea whamtalanga. Le foi laulo tua ia, i le whaio ni moli maua la uli ma lana vaenga. Aina matua manino le lei i wholosanga lo ia. Ua le la vahafo i le whamsinonga, ma le whionga le tamaitai whamsino. Ti ngāta linga o le tamaitai whamsino, i le toe whaalongolongo i nisi moli mau, ma nisi ngasu e toe lau mai. Pe lua se fulmon tupu ea moli mau sa tutoe. Na mali li e whatasi uma i aile lo ia. A leo leo. Ma lo ia Samuelu, ma si vai, ma lauli. Whatasi ai ma le fionga i le tamaitai. Whamasino. Walava lea. Io. Walava lea. Tu sa voi pe fai mai na moli mau le komisino leo leo, ma le sui komisina.
e le lava moli mauna e wha mauni ai. Ni tua inga wha sanga lava i le palemia. Wha pena fo i male si vaenga e peo nei ai e fpulea i malio. E le wha peo le tō tele o moli mau. O na mau tutu ai leo se moli anga e wha maunia. Nale wingo talana. It's not about the number of witnesses and testimonies. It's about the truth and the quality of these witnesses and these testimonies. Ele ole whainu mera, ai ole ano fale, ole moni, ma le mau tutu, o mau e au maia e mo le mau nei. It's not about the number of witnesses and testimonies. It's about the quality and the truth that is conveyed in these witnesses and these testimonies. And the judge has had enough to listen to this chaos. Awa ana whapea e lau mai a, ma whapea le tala le whamasino. These are quality. You can find truth. You can smell the truth. In these testimonies, it would have been continued. Samadu e whawau. Awe lo le leia. Ele o mausali. Fete nai. Fe mau wai. Mai ua I lava ina le tali tunuina. Ia male unga lava le nānau o iai le whai unga le tamaitai whamsino. Nā te silafia. Ele I lava se wha maoninga. I mau uma ia ua wha lawi loa ma whafonga I le aso lea. I le wha ngā so longa le whamsinonga lea. E te tau ai o na tā mau sana whai unga. E winga I le tolu le pito I lunga. I le fionga le li pārmia, whapea fo I li o whatau malama. Ia whapea fo I male ali I sa whaipule I lona wai teimi. Le fionga ia whapule. Au tatou iaila I le swafa whapule. Tulou tau langi mga. Au te manatu e te tau pēa. So se teimi. Ma wha manatu pēa. I le sosa iete aloia o Samoa. O watu o le vai aso na sei ma vai atu nei. A watu fo I le nei vai aso. A le fo to a watu I le aso to na I le nei. O le autu, o le swafa whepule I ropati a tila. O le sa a vea ma Palestine o le whamsinongo o whanua ma swafa I le tele o tausanga wa tuana I atu. Ma le soli ngā tula whono o le whao o lima mātu ia. Leana I a sasa I nā I le ulu o se li I leo leo pō I se atingi whangu. Ma taeta e iai ma mau ma wai atingi whangu I le ulu o lea lava tangata tulou le whaafonga mai a lea tunu. Umana whaamaunia mua, whaalua, whaatolu I le pili. Morianga. Ele ta ua mai po le ase, whaasalanga ua whaia I ai. A o le morianga fo I lea. E te tau ai I le societe alo ia Samoa. O na whaia se whai unga. I le ri I lo ia lea. A le mai tawina lama. Wa sa ui ai stasio whamsidunga. O le mātou nuu. Molo o a inga I so laua. O lea lava e tulai mai e tau ave. Nisi o whamsidunga. Po nisi o I tu tangi ma I tu te te o le whamsidunga. Ma whaonga ina pēa lona leisene. E whaoa wai ona ngā lue o se loia. O le fasiri o lo tulai mai. Wa mafua I se a ona umi. Wa tasi le rei tangata sa ia lango ina. Le tūsia. Le draft o tula whono o whamsidonga whanua msuafa. Luas fulu. 2020.
Lea olo au mai ai e te tau o na fausia le whanga whale tolu o le whaamsinonga whanua maswafu. Ma whaatu tō tasi, tū maoti, ia lua ai ulu o le whaamsinonga, a lea tunu. Wa ese mai, ele tō tino ma le whaavae, o whaamsinonga whanua maswafu na tūsia le awhaiv se lau valus full maltas. O le toe la langa ina mai o tula whono ia. O le a toe whawhangu umai fo i lunga ma whai unga o whaamsinonga o fia se lau tausanga talu o na tātia ma ta oto le lei paanga o le o toe lo tea ma tango fia. Au tula whono fo i lea. E toe whatanga i nai. O na toe la langa mai nisi o whai unga ua leva. O ai au le alu e toe ta eli mai tangata ia na tango fia ma ta upu nei ma ua ta oto. E le toe o i ai se malo si anga o seisi e toe le langa mai ai. O ai o le au mai e toe tali i whamsinonga nei. Ma ma ta upu ia. O toe langa la ngā ai la ngona o tangata. Ma tupu ai le vevesi ma le fete nai. Ma le whea lo whani o le atunu. Na whaia tu la whono ia. E le i mawhau whau. I le toto masaa ma le whetau wai o le atunu o le anga i ai. Alala le na, au te whapea tuai. Lau fionga le min star o whamsinonga. Lau fionga le li panemia. Lau fionga fo i le pula sili o whamsinonga. Lau fionga i le pelestene ma le komiti whafoe o le sosaiete alo ia Samoa. Wata tau o na whaia se whai unga i le ri i lo ia lea. Nā fo i e manino le lei mana mana ma le saunoanga le fionga le pelestene fau lo iai. E fionga ia le sa telerapi. Vai. Tu la fono ia na whai e le teimi lea. O le sunga ia whapulea i lo pati atila whapena fo i le fionga le min stau whamsinonga sa iei vai tau le nā ua. Wala au iei le tua ma whamanawa i le tua na ngā luenga wharusa kato pau o inu. La tau nei na whaia i unga nei. Ma toi au maia tu la fono nei. Le ale tala a le fionga i le whamsinonga. Le fionga i le rii. Le alori i awai. These pieces of law and legislations are badly drafted. They are also ill-conceived. Upuna le tamalo e leni upu ale atau save. O le tula fono e mapuna mai in le whea usua inga māta ngā. O le tamalo whaavale valea, ma le fofine whaavale valea au te whaia tu so pea. Lea na nofo ma whea usua i ma whanau mai ei le tula fono o le pepe whaavale valea. Alasanga whaia i whea lea mea valea la. Whai mai ma le fionga i lea lori. Le Palestina o lo tula i mai nei. O le mea lea. O le tula fono lea. O le tula fono wa ona nā umai ali i matamai tai o le whaamsinonga. O le whaamsinonga whanua ma swafa. E inu e la wali ia na tūsia le afo le tula fono, le whangupia. Ai ti tifa ma ona nā umatu ai le whaamsinonga matangata lau tele. E si sila lai le onga ia upu ma ia saunoanga. Ua au mai i le fofonga o le Palestine o le whaamsinonga o lo iai nei. A o lea lava. E whauri uri tō mai le whaamsinonga. Malano whai unga. Male tū la fono le nei. Wa leva ona te tau. Ona lata mai lea au i le me ato malia i ai se i apiritia mai ai ina.
O le upu sa o le upu le nā leo te tala noa atu ai nei. Ia. Tasi le nā. Ai o mai fo i le tai au le nei. O le ale me o tua i eio na whaasolo mulu i masei ma lea. O la utu ua lalo le nā i lau fionga le li pāremia. Ma lau kāpeneta. Ma sui usfono uma o le whainga malo ua tula i mai. Lau fionga le minsta o whamsinonga. Le minsta lango lango. Toi te ngai ma silsila i le tula fono le nei. Ua te tau ona whaasolo muli. Ele ao ngā mo Samoa. Ele lei mo le atunu. Ele eise manuia e mawai. Nā le whetu ia i whaai o apoa. Ma le toto malingi se teimi o lumanai. Ma fua mai le whamsinonga lea. Ma le tula fono lea. Ia. O le upu, moni, ma le sasao, ma le whaamaoni le nā. La fo i e toa tele la tō te langulango ina le mata apulu nei. O te whaamanatu pēr, ma whaamanatu pēr, ma whaamanatu pēr. Ia. E avatu pēr, se ia o lava. Ina tau i eile tō wha ale malo. Awa o te iloa le lei. Ele o toe mamau e maua le lua vai tolu ale malo. Ele o toe mamau o na maua lea o le lua vai tolu ale malo. Lātou te whaasolo muli ai, makalosi pisi ai loa male. Male tula fono le nā. Watalo fatu lo sunga fata. Te tamau, korseta to'o, alole soifumduia, aftai le mafuta mai, whamai. Soifumduia le atoa, happy Easter weekend. Let's hope no one dies in the world during Easter, but the memories of the cross of Jesus Christ. Ia vai, o le ngā pāle Easter la tau, ia le ngā pāle marikaua le an ta whanai Iran, ia valele te tele lua o le fita o le Air Force ale malo Amerika le tau nei awa te tatu wa siasi tua i le mata upule na i le taua leo o mawhai nei maya wa tau fo no Donald Trump i te tai o malo o fatasi whapena fo i male NATO. Where are you, you coward people? O laule pala ai. Wale o mai te tai o malo o fatasi ma malo o le uni a Europa. Wa fai e Donald Trump, ma amata e Donald Trump le tauole nei. Malona wha moe e o mai isi allies a le US. Allies o me o tangata lango isi atunu lango. E o mai e sosoni atu e whaile tau alea. Ai tali mai ai Palestine ma pale mia o isi atu nuu ma malo o fatas. No, Donald. We didn't start the war. It's your own war. O lau wā taua. Na e wha maite. You started it. We're not gonna come to help you with your own war. You started it. Nei amata mea. Lale mea na e le longo mai ai mātou au lei whaia lau whai unga e o so whai Iran. Lale mea na le longo ai le konkalesi ma le mauta o senate i le whale papae ina ia mai se whaatananga. Because this war should have been approved by the Congress and also the House of the Senators of the United States White House. A lea na whai ai le poto o le toi ina la tau ia malona malo sianga. La le na.
whaingoi nei le tau le nei. O se taua soli tu la fono. It's a criminal act against mankind. O le taua soli tu la fono lo na whaatinuina. Ia la tātou vava ai ai. E o lava foi le talaina I lalo le mauta pai pae pe ona o lipotia atu o le vai asana sei ma vai atunei. The tearing down of the White House needed congressional authorization. The start of the illegal war needed congressional authorization by Congress and the senators. E mana o mia le whaatananga mai. E le konkalesi ma le mauta o senate. E li whai le tamalu se mea whapena. Watalo whatu, au waa leota, te mau a inga nonu o foa. Ia, malo le soifu mruia. Mruia le seta ia te utau. Catalina, ale fosio, tano falava, watching you from Mullumbimby, New South Wales, talo fai. Kai ka unga kāfo I ma pewa o kala ungu I le ka unga o le mea ngā fwoi liri. Lawrence Peterson, whamaile tala, a le Lawrence Peterson. You know, Severe, you know that case was over when the police were asked for statements, but they didn't have any reason, being because they were wearing the police uniform, and that's enough to say they're telling the truth. But they didn't even have pocket notebooks to record different events of the day. Ele iai fo I dia lātou tamai. Tamai tusi fo I tui o lātou tanga. E mawhai ai on whaamaumawina mea na tutupu le aso le ale teimi. O ai na talanoa iai, o le ingoa, o whea le no whanga na whai ai nei mea uma. No records, no recollection. Talo fatu I le fine a Neri, leutele. Happy Easter to you and the children. Sungalu leota. Ia fata si fo I male tofai a vaina lepa. Mano, leuli mano. Ria lavali le seta ia te oe male faltua. Ia fa fo I le aingali. Rosemary o Loanga, talof tupai. Watching you from South Carolina, talofai. Te mamau fo le mewa anga ia. Nei ni fo I tangata le tato o tunu uma. Da Vinci Leonardo, talofalawa li, malole soifumdia. Ia, fa pena fo ia tu umalava. O lo o mafuta mai. O le sunga ya feta tui malatu. Watching you from Long Beach, California, le atawa, malole se from via. Mary Guerrero, watching you from Alabama, USA. O mai lola ia lea. Tala muri ala. Ale fionga ele tamaita I pāne mia na whai ala uri. After summary of her written decision that is not being released and reserved right now, she said, Lauli, do not let any stone unturned. O lava de ye se maa o le susu enga le mata upul le nei pe a whai e toe wha wau. Awane ye se maa e le fulia. Kwa fuli ngo mai lunga ai kako e ngufe ma ai kako le waka maloi lai. Ka mi milo solo ai lalo yo. Lauli's reply and response, Your Honor,
It is now a priority. Wa ave i le wha mua ma le wha mamafa. Awa o le teimi mua o sola. Na sau noa ai le fionga ia tuala o ave masui pāremia. Wa uma le fono le cabinet. Ma ua ave ai le wha mua. Ile au maia oni leo mai fafo. Forensic investigators, international police and police state pool. Mai. Aia. Nā na tau nuu lavo le fionga le pāremia rā vai tau. Le fionga le sa whapito. Cross pisa ilo i nā mene mea. Tā ofi ilo i nā ole au maia. Oni leo mai fafu. Au tau sisila fo i ai. I le tātou whenga inga whale uwo. Pa New Zealand. O lai iai to tonu i nā. E iai le fesoswani mai a New Zealand i a Samoa pe amana o mia se fesoswani i so se tūlanga le pui puinga. O le saunga le mua Samoa, ai le ngata fo i lea. Resources o puna oa pe a whai tātou te mana o mia le tūlanga. O le mauti noa o lo i ai se tūla whono e pui pui ai le saulotonga ai mai se fo i. O le saunga le mu. Lea la uotil tangata. I le tōngia fo i leo e o atu mai New Zealand ma Australia. Pe a whai e tangi mai ia le malo Samoa i se fesoswani ina ia fo ia ai. Se mea ua le maua se tali ma ua whai longa fasili po aina tupu ai lea mea. Mai aso na sei mawai atu nei. Leo wa tau nu oi leo e to lima i tono le atu nu. Ia le atali e ala uriam fa mai. Oh, these are just normal police just coming to look at the structure. Mawava ai i whaava senga ina ma toi whaatu langa le system leo. Ai le o mai e whaava ai. Ma whaini su e ngā le mata upu lea ile maliu o tua. Ai le ngata la ile nā. Ua toi mapuna i whai. Ma le mea sa tau ona ave ai fo i ma se mōrianga. Lea la ua tawa o whai mai le mata upu lea. O le whaunga o matu i nātu se la au manosi i a Samuelu. Ele. Sui whai pule o le i tu malo whaleata le tolu. E whaao o ai le oti i le sunga lauli al mari toa. Whapena foi ma le toa whaia olo o 4 fiti vai. Silingia Sam i le sistemi po feo i le whana. Tali Sam na alu ave o ia Darrow mapu lea na wharepui. Ave iai e whaatau mai iai ni ana pepa aisa. Dea la, o le tangata buli ni nana iei le whana le. Awa o la wasiri, ana whapea, e le whaavalevalea Samuelu, mena leo no whai atu. Ua whaalango whapea sa whalepui mo Samuelu. Maua fo ia o le pepelo Samuelu. This time, o le mea na lea lai ona whapea, e le whaatuatua ina Samuelu malana moli maulanga sa ia sori fo i le tulafano mua. And perhaps maybe this time, ua label lai lava whape na o stama e whaavalvalea vai vailo na mawhawhau matalpelo. O na whapea la ia le pepelo whaasolo atua Samuelu e lea ia se mea sao e whai Samuelu. Lei fo se tala sao e whai Samuelu. Ai, i lau whaanonga longo ma lau wa ai
tilo ma le maitau. Lea le mea le a whai e Samuelu se tala whapea. Se tala whaatupu whapea. Wa tui nātu e stasi te la au manosi a te ia e whao. Ngā e whao oi leo ti. I nisi tangata ai o kabineta o yo Minsta si ni o le kabineta. Who would do that? Alana me ua whaamatala i whapea. Ono winga. E ai le mea lai whaafatu ulu i le langona o Samuelu. Mai mana o e whaailo i tangata. Mai atonu le awala fo na lai lo na sa idi e Samuelu. Se awala, se medium to tell his story to. Wana le toe mawhai o na tali tonu wina leo e ia o sa o se melo na mawhau. Ai wa vea me se na tūla i mai le amatanga. Ile teimi ua tuanai. Ua whape nao na whapipi e ai lona mga ulu le na tala pepelo, whalpui pui whawhia, le isi se toi talitonu i atoe. Pea o le tamaiti foi le na alue vavailan lafu maa moe iuta. Teimi uma le tamaititi ma pepelo, ma le woi leo sau le luko. Ai le ai. Te o taunu o tangata e le ise luko. Ie wha maitala a tangata te o le kara pepelo i o ka mikiki e so along ko inga. Ia, toi whai foi. Woi, so sori meu mo sau le luko. Langa atu tangata. Ia ma se luko. Ia toi lau foi le pelo. Ia wha tolu loa. Woi ta fefe lele o sau le luko. Lei ma se pelo leo sau sao al luko. Ia o leo i tangata. O leo toi angano i tangata. Langa foi nga pelo mo ko pelo fa lua. A le la o kau kala sao mo leo sau sao le luko. A o le toi tal tonu i tangata fa pe na o male situation sam. A fa ina pelo mo pelo lua. Ai o lo le pelo tolu. Il melo tolu. Mo fōringa mai o le mea leo na tupu. Ai o le o toi ano atu e istangata. Ona wa uma, ona whaapipi i ai, ma label ai. He's a liar. And he is an inmate. Not once or twice, perhaps. I don't know. That would Donald Trump. I don't know. Now, what else do you know? This has become a priority, the conspiracy to commit murder on two most senior cabinet ministers of the Crown and the government of Samoa. Sunga lauli al mariato, ta fefe, lele amata, amakas kako, amio, ia, ai tā walunga atu le whape mai loa. Tātou woi whai tātou drug test. Nawa umona launch the drug testing random and compulsory drug testing. Whaatino mai al swash. Ai la langa mai ma fona ele. Le si vaenga le tula fono e tau na lima te ina ai le whaia o tātou drug test. Tali muri lama. Ale fionga i le li i whaipule ia pai tu ia le toa. Ia navisilia tu ia asia tamba ma
o sunga le atawa. O whaftai fo ua whatalanoa mai e uso ia. Ele porkalambele ia le sunga ia. Awa te leo teibi da sa auto whafonga ma whanongolonga fo i ma whasoa pe au whatalanoina ia le fionga atu ia. Atu ia taulangi o le tamal fale. O le vesidi. O le ala se tala si au fale tua. Ia te oe, le ngata fo i o fionga a mai ava, visikota, o stamaitai loia, o stamaitai sinia fo i sa i tutonu o pwhai o malo, male kāpeneta, male palemene, male i tua ngai, a o veo mawhainga malo. Mai ava, visikota Peter. O mātua fo i o le fionga le tamaitai. Loia. Ia. O se te māma lo man malo, ma se tina ma lo man malo. Sa tele teimi ma tausanga sa o lalata ai. Vava lalata mai lato. Very close to her parents. O sili la ale porkala mina fai ai. Ia o le ase tala mai alo fale tua ia mai ava viskota wa. O lua uma, there sa i tono le chapipi. Lua. O mai ava viskota, o se tangata malosi tele lana lango. Ia tule epa male hero pipi, e te wawai vila fu iai. I lunga o apia fōlinga, ia mawhaatalanoanga. E matua tā mau lava le loto o le whaletua. E lango tule epa. Peitai. Tali tuia, talo whae si ona tolua. Lea ia se mea o wha le tonu. Si ona tolua, e tu i ona au tafa ma le wha maoni, ma lango, e le wha i unga na te whaia. I was glad to hear that. To hear that Tuya's wife has accepted the challenge that Tuya was facing. Ia talia ina le lui tau o lo whengai ma le fionga le li whaipule. Ma tu maua ina despite the fact that some feelings, some people will be hurt. Some people will have a chain of reaction, and some people will have a different way of dealing with such a move. You can be angry, you can be hateful, you can be disappointed, disgusted. You know, ai, malolo tutele. Malolo fionga le tufine, mayava. You know, malole on sign. E tele faiate mi mate. Ma ke fa pisa I mo se ko finge ma ma fe lo I lava ma talie ma fa talofa ma o po atu ma o po mai ve fa me ava mai ava ye tau lisias mai e sili brother mkwa e over kele mama fo kalanga ai la fu mai ava ai o vo le mama fo kalanga la fu mai fa palingi fa penga ya ka me talo fai. Ia, o fai, unga lava me fai. Ia, e tau mulita I ile to fa ale a fionga. O le fionga le tu malo. O le to fa le tu malo. Wa manatu wai ia le fionga ile tamar fale. O le alu ai parapala mo lona I tu malo. Alu e mu mata molo na I tu malo. Ia, mon via le wha moe sanga iani ai o le tai mai tasi ala utala. O le tō wha ale fionga. Ma le tō wha ale I tu malo. Sa whata lua. E le to iai se isi sui. Pe to e tau whaia se isi panota. Awa o leo wai lo umatu nei.
Wale lo nei. Ele tapipi po ai o le a au mai. Wala to wonge to fa. Lana fole na ala i wo au mai tamaiti. Me o tupulanga talavo. E o mai e fosi fa malosi e o i tama moe. E au tau silsila nei tulou taulangi. Ma malu fa sino ia tupola ma sitama le nau au mai. E tau wā ma taiseu o ali i mangiangi ma le vai maunga tolu. You can see the difference. There is no chance. I'm telling you that. It's a waste of time. O le nau whaafonga le tu malo le vai maunga tolu. La lafo foi le savili. Whaatafa ini au vale. A o le tō wha moli. A le tu malo le vai maunga. Le ta oto uma i le afio anga o mangiangi. A wā a tanga ma sa tanga ma le tuyo a tanga. Sa la tia ma lau lua moa na whatatau. Leu so li i maalo le mali toa. Ja. O tala sa o le tala le nā. Tātou nu o i mangiangi, se yo o i matau tu sa. Se yo o mai whātou i ale manu. Vai vase. Wale tō tele o tātou waingari. Tō matangi. Tō tele o tātou wainga. Maso tanga. I mato tua. Vai lima. Whapea tanu ngā manono. La autou tama le nale, le tātou uso le nale, le tātou watalii le nale. Tai seu o alii. Malona wha moe. Ua ono mea e alu e ave le tō wha le tu malo, e le mau tafono, ma le pāle mene o Samoa i te whau. Alofa mai le tua vai lo tusa sau tātou manuia. Au whainga luenga tofia le tua, ma le upu mori. Fola mo lana whanau i le asua tau. Tātou wala whai whatasi ma le li whaola i lona toe tū malo mai i le tuunga mau. Whai e le tua le wavenga o le toe whate i a te oe ma toe whafo i atu le mauli na sengi. A o e ta oto i le po. Anga leile tua. I nai ta mam tina mātua o le atunu. Te tai o le tātou malo. Ai maunga te tele. I lona whaao i le au malo le malo ma le masiofu. Te ia o lava. I ta i uma o ma le au whainga luenga le malo. Lau fionga te panmia, pa te whitua. Talo atu ina ia maua le tō whama le whautanga. Nau fionga le whonga whatelai, le sui whonga whatelai, ia whapea fo i le sui pāne mia mara, ma leisi sui pāne mia. Sui umba o le kapineta, le sui o le whono sui tofia, kapineta whapea fo i minstano lango. Ya, le la fo i tu vai le sunga tu le epa ma se la tō fo i vaenga. Ia, sui se whona uma le pāne mene. Ia, manuia le eseta. Tātou whiloa i le nā fo i vai aso. Manuia fo i le toi tū malo tātou li whaola i atu tau leo whinga luenga ma o tono e kale sia te tas. Ia, ia whapena. Ona malu whaiva o Samoa, e ala i ana tama whanau. O le alawa le tiute, ma le whaiva ua te tofi i ai. Ria fo i nai e tātou whanau, hei malolonga o le maliu ma le toitu mai o le tātou li whaola. O le sanga le mō, tiute ma whaiva o le mai as fau. Nisi o lo fau malanga. Ia whaalau e le atua
pe au o le ea ma le vasa ma le ala. Le a tau sa vea whamangalo se leo o te alofa tele i a te oe, au tō uma i lunga le tātou api o fōringa, le tātou YouTube channel, le tātou Facebook, ia ma le ala leo lava ia o le tasilima tolu i watolu ma mō. Ma le tātou wala leo, le whamo tasi o ono, tesi ma le tasi i Samoa, ia mai se foi, leu so ia alo vau, ia ma le tamaitai o Anita, ia ma le awhingalunga uma le MS car rental i Whaleolo International Airport, ia whapenale au umranga fo i ale Pacific Easy Money Transfer, Male Moana Car Rentals, le Delaney's Car Rental, whatalo whatu, malo atu i ngāru wenga le leo lo whatino. Ia mese fo i au whingalwenga le Lava Hotel, ia ma le tātou waenga o lo o tautuaina. Le tātou whale tali malo le malo. Le Mulifanua, Samoa Beach Resort i Mulifanua. Malo atu lau fionga le toto le ava. Mark went, ia masio tina, ia Fauliu went. Tasilea tina i Samoa ave. Mata ma. Taputapua i mai. I whaiva. O le ngangai fō whaiva, ia ma le TANOA AVA. Ale i atu sa vea i aso tonai. Ria tele, le nei a fiafi. Tā whaunga mai vanga ale atunuu i le fiafi nā nei. Ia maoma kawa whaale kōkingo. O lele la kau malulua ko kio wa ko si au ka ka inga le kare mkwa fa ali faka ya le umbia va no kale fo le ma pi kale vivingi fo ya o tele ya fa so le tunu le nei fia fi male sa parti le aso ta au male to tu manu malo o le tato li fa o le Yesu Kristo o le ata le pesele atu so vea le no foto tasi. Ia, e tau mā vai ai. I le nei fo i a wauli, ma le nei a fiafio le astona i ma le TANOA AVA. Ua moto le angton, papa u le laulau. Ma tiva le whau. Ia, wa alu o le whangasol. Tātou whiloa i le alofa le tua le vai as fau, whasui fua i le tene nei. Atasi ma fau ngai wa sau tua lasi le alo fahe mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si o le o e tafia falongo iai la upele ea o ofea o e iai Lalulangi pua o male manunu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o folingai Wa mo atu Be ana e la talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili oe leva ai E moni ai o Solomona o vai e telele tineia le lofa e sole sami ma le au e fe ta fe ai le